Jan so and I know about your papa. Our Asem Mpe Nipa Jumadi so na if you said a din for din to kwa a din yam fan to kwa. If you so with this row, if you so it would din so papa and Yasam Ketwa. If you so would din so papa. Make I say blaster kwa Bobby na player bako. Ne name Ekobuye. And send your friend are coming home. And I knew on what Jerry are coming home. Na kwayan and nine fast buye no. And I name the buye. Aye. You would need a DB or may you could be Festus. English abrochimem London. Na your friend of Festus Brew. Na a kwaya branty we were first to train school fees no. One more course Hubert, then time you know. Omunim Festus Brew no. Ombeka so Osei Aboagye Abochem so kwaya abrante we first to tear school fees no na eden se ye pam no ani na beza na wogigi school fees no na your friend Mr. Amoaten wanya ne ba bi ko nyame fa ne kran sie ye na said ye beza wogigi school fees no wodi huntu amanfo so no me ka bibia te dan ho kra duane adi kran ko na first to table 1 upie ye no a ehona first to steer on a table head na wo hwese ye be leader aduan no na ye che enti first to steer was a won so tua school fees ye be pam no na otetene nkola ni bi achi ena Mr. Amoaten hu no dada Mr. Amoaten te if you baby sa os hey first is brew o bebreu if it say what te papa no what te nyina na odidi na chese bre abam fi say the first to AC at 10 no na Mr. Amoaten kra no a obegi school fees no first to say na mobo was his first to brew o bebreu and so na the din e first to brew and nay o London odi de enya asem ketwa kra eno ti edin ebonsunsanso obi ane me baya adwene se obi ho na ayede ne to wodo bato no na ompafuom kwa edene papa sa akoda no kro bekwa fuom na wakwakote hasuo onko kra o ya akwadworo so a wode obato no a obeye akwadworo enti insusanso ewodin so sana Asem Mpe Nipa Jumadie no nipa na pane wasem nsunsanso e wo sadi we so anya asem ketwa kra Jumadie we na santeman agiatum Ghana man agiatum utwabo sompokwa abrochira ewiase afa na nyina da Asem Mpe Nipa ya hyeta ho ye di djuma anya asem ketwa kra asisama po menteme ho ase eno na wo de bedan Asem Mpe Nipa ye pane po masibirem na ye de amount no so aba pa usima edu emienu e wo Sompa Studios Sompa 93.1 na ebono nwatwe ye beko Sompa TV na ya toa so ede afri ho bronya bosom ya toso nsiane da etoso edu enan enene 14th June 2023 kropo twedi po ba se ya dom okutwa nso ane nanka nso wono ene boss adai enya Asem ketwa kra asofra katachi mu akwata na bisia cat from bema no agro ene form ene obati omro asamonka odifo pokobra David obatenenka oheneyire maame yabua akua esuama bronya waya abrewatia obatenenka ewo djumadie wei eso bema usu kantankraka Chief Executive Producer na daroma na wahye djumadie na ye dibi eba ebesomo na aboafo no bi ene nana ya mensa abrampa aduana ba otavri no wono a na esa dibonkumene na wo chinchin fidie mfuruma na wode emamen ekoba jase sempremu bema wono so eka producers no na woko MCA esa akobo adwuma enya Asem ketwa kra wono ena na daroma social media handles Facebook and YouTube no wodi hu djuma ema djuma die we enya Asem ketwa kra bansu ni de share kwaku yabua enso eka producers no na uko MCA ho a Obed ewo ho Obed ewo ho TV no Obed ne di djuma enya Asem ketwa kra na oba MCA wa ha studio bi ha na yima enso ewo ho na ya edi djuma enya Asem ketwa kra Buffalo Soldier Bema 10 gram no wono so edi djuma systematic enso ewo ho a wo piatum emanwoma ekonkai enya Asem ketwa kra kofro bofo mpa bema so ketwa mi yipebre
na sa ya Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo meti adwam na mde Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so wo mna samo impom te sei nyame adom Oforisuo be ma Panipa na boko de adom na yankopon de adom ye keka ko yanim se ne wukuo na ya asante mampon dwa wukuo na so ya mekrada okay na mekrada nti eye yankopon ye de ne ye so de bia meka se Oforisuo ye te anya ahoden bi o ne ahofa bi o yankopon na adom because ne enkwanhia bi anipa bi ahia sankrofo no mote se ye ne yawo aye ba ye ne ka bonhia ho ye ne se bia bodanfo de e bonhia ho ye ne awudifo ni nsuo ni ahoma nyine bonhia ho obu okura se bo ono anka se asoma no se o meso hwe se wa nya abotra asamaba eti se nyankopo abo e ho ba fiti anopa ni abetra na se itimi akasa de a na katemada bodwene mojeje mo ne se adom no ne nyame de adom Oforisuo ame fansi ame das okay pokwa bna e se yi de Yesu adom nti bibia da na akwa so okay lumnyamfo Yesu adom yen akura ya boy ho ba nti boni bia ni modawrum okay that's it abrotia Oforisuo be ma meti aboko de nyame adom me gina me na so ne wuku so atamfo nye nyame nti nyame adom me ho ye anti ye da nyame asese de wode ya ba bedru nti no asedanko na ye de ema no nti ye tiefo nyina hwe wo Facebook bra ye nya enko ye TV no so no Facebook na YouTube no na edi dwuma sesia Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV ya shase den so Oforisuo ye wo bi edema addition nti no wonom tekrado na wonom entwen ye okay yako akoyanim na sadi adwumadie ye dino no enoa na yenam eso no akrante ne matro no eno mo nam so da bia na sadi obesi adi tro no so no na so wan new mame ana papa chia wan hwe fidie betumi ayiw eno ti tro no na yenam so no na na futu semu a Oforisuo Aboagye me de ebrew ene se save the home first and I say save the family first. Afutu semu a ene me de ebrewo eno no. Na wo bi bebusa say save the home first no. Ase ne say ya say ena nwumre ya futu sam say yenhwe ye fie yie. Yenhwe ye busua yie ansa. Yeni kai enhwe ye fie yie. Yeni kai enhwe ye busua yie. Na empo ye betra akoye papa bia ye tumi akoye afutu semo ene eba eno no eno ti ma me papa minua ketwa wodofo ene me ka kire wo se ye wufie yie ye wabusua yie ansa na papa bi wo ho a wahwe na waje na nyankopon ahyira wo efri se e wo se wuyi wani asimpunam wakasa no yiwani asimpunam ansa na wayi obi edie ye enafutu sam ne tietietia yiwani asimpunam ansa na wayi obi die hwewfie yie hwewabusua yie ansa na akwanya bi wo ho na obetre won kwabam na waboa afofo a watumi aboa wo mo wodofo otum jadwumakuo ni bi ena ekoba se woko na wakwa kodumja na faako na wote no woko ye no adwuma ye de ahye ne nsa no woko ye pe se wono kobo afoforo am wo ho ato wo mo no ena eja to ne mantemu ye musa se wono anu ye adwuma adumja adwumakuo no wokro wo bia ni da no so mantem ho se ye eja ato hoidie papa sumasi wo benten wono ena ye dumja adwumakuo wo wontem ha wobeboa amagya yatumi adum no ye musa se wono akasa wobeboa me adumja no sabre wo kono akoboa wo manfo bi babia gya bi ato ye musa se wokoya wokoboa manfo no wono akasa no de ogya na kire no ogya to no hwan ene wokọ akwakoyie hwan ene wokọ akwakokodumja no wodofo yanwine sa asem wo yi amede atopono so eho. Let's ponder over this for a very moment. Say sabre wono ya asan no
o kodu ti baby ejato o brechi ya no ejato baby ono so te hwan ena kwaboa adum ne de no amano save the home first save the family first ye boa busua no ye boa baby ye te ansana ansana ya tre nkwabam na ya boa afoforo odokotabni onesini ufra busuam ufrifie ye musa se udware wo fie ansana wo ko adwuma dokotani udware ye ansana wo ko adwuma ye musa se unwia mana no mo yare no o maami anu o yare no ubusa asa ne hote sei ne hoye ansa kra na wo ko asupiti ho akoya adwuma na ye musa se doctor wo maami na wo yare o wo kono na obi yam ye ne ya ewo fie ho enso wantumi anhwe amana duru anom wa ma ne ho antono watwa fa ne so a wokọ asupiti wo akoye adwuma eti ye musa se wo bua fie ansa na wo pia bonten ana ye musa se nurse ni ababawa ukuru ajade wagya ukuru ho ewodem wagya ukuru ho ewo fie wagya ukuru ho wabra wantumi amana duru anom empos wo mana duru anom kura no a anadwo dasuo mu a wagya ne ho no se bibi a hwan ene betumi aboa no save your home first eti doctor ufie ho waye ho yi ana ansa na wo ko adwuma onesi ni wagya wukunu ho anadwo dasuo mu wabra oyade wo ko adwuma no wo ba no wawu a hwan ena wo kobusa no eno ti ewo se ye di efie ni ewo se ye hwe ye yarefo ewo fie ansa na yatumi afredi akoye yadwuma ono dia wote bible pa ampa wo gospel preacher na empepi wona wo preachie no nso no eyo masade se wo mo ye Yesu Kristo ene enipa entam ginafo wo kan kwagye asem wo kan ensem wadachi akwama no se nipa tia obetumi di akosoro hemem ye musa se gospel preacher enyoma ewu ofie ho no watumi atu womofo watumi the bible atu womofo ana ye musa se wo mano watumi atu womofo ene ye bi ni adwama mo bia wo mano ebo no enyoma bia ense emfra ewo fie ho no enyoma bia ense emfata ewo abusua no mu osofo ansa na wo pia bonten no wakoka nyame asem akire omanfo no wo fie ho waye ho dei wo fie ho edie be pa ena waye ho enuti enen ye fie ye ansa na yatumi akwa abonten na yakwa ye de wo abonten no efri se obi ani ho a wona abusuam obi aso efri fie ensamsoni ebekwa abonten ko huo news wo baba beka obebo manfo abaso ewo abonten efri so mo ya de enuti ye musa se ni fie ho obi nya de papa bi wo ho a ewo se obo na baso ana ye musa se enyoma bia ensem fata wo fie ho no an pempi no wo kwa abonte kwaka omanfo de no ni fie ho de no kwa waye ho adwuma wi ana enuti ekwaso ye behwe ho ye fie ye ansan ye pia bonte de a ye hwe nyoma bia atechema wo ye fie ne ye hwe ne ka ho asem ye ntetre no ansan ye te ade asi abonten eduru ba bia tichani ade ba ni ha ene wo so ewom se wo man ko school ba ka wa brede nanso homework wo mo de aba no wo na se wo hwe na wo ye homework no ede man koda no ye musa se homework no wo jabo house help so homework no wa sa for teacher ni foforo e na wo kire wo man no ade we ye beboa wa bra wo bedware no wo ko school no wo ko kire wo manfo so ma ade wo hwe entretre mo de wo hwe enya wo de yie dati yankwama bi emkodai anu koko eti se teacher ni wo hwe na kola homework no wa hwe na wa ya kababo wiye papa tretrufie yawfie die ye ansa na wate esi abonten eno te na anwumre me ka cho se esamansama bi wo ho a ni fie enya kono enya nika na so no
won hwe ensiesie ni fie nyoma bia de da hono se be praduasa obi hu ana wose agu no enso so no obekọ abonten na wakọ omanfo ede ye hu aduro na nwumre wa futu sem a ye de ba ne se yenye ye fie die yie na enkomo ewo yankasa ye ho ensem ewo yankasa ye ho se ye de a ebeboa ama omanya akoso se ye de a ebeboa ama ye nwuma akoso se ye fie yi a ebeboa ama mantem wa yetie na nkasa no enwoma bekoso tote enu nti no se wo ye ufie die yi a ebeboa ye papa wamanfo ma na wo hwe wo mo wamanfo ma na ade wo mu kosuku wamanfo ma wo to aduane ama wo madi enso wankasa wo nwia mama no se be praduas on asitifom enso wo ye odefo ni ebojo so abonten se wa ya ade ye ofie die yi obi wo ho abonya sika won pese obehwe abusua obi wo ho an wo fa asefo na banchire basa nanso so no da bia wo panim e wo abonten echefie abusua pani akakaka won pese obefie no ye ofie die yie so ye ofie die yie a ebema nwoma akonkan enti enafutu semu amede ema unyina ne se waya wadwene se obeye wiase nyina yie na enso wan kasa ufie no se wan nye ni yia emmoa emma abrabo enkonkan eno nti no enafutu sema me de emma oni nyina na wiye ne se jofie yie tikai woni asimpunam ansana wayi obidie eya me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo mafutu sem eni omna samwa Oforisuo da se dedika no na wasi yankopon so ama obi ena na odi bi adom ya ene yetifo ye ba beche mamen chia ke adu me amenwa ke adu gas oven papa edi dwuma ke adu bebi a obi a wona oyire mamfosu ya meboa ajewa akode DJ Millicent DJ Millicent ya na ke adu ne basike na akrofon be wi anam de ka ne pa mana oboase ya bro ochini da ko pe bofoni maboa ya be ya o mama chamia makonta ajeni mboaten awo Germany prekese radio ono su di juma bati se wo Ghana waba o ha obeba Oforisuo na sama odi aba no se asafu mu like Peter was no den mi so obeba on se edu mebi ho no mu a asama odi abai Oforisuo upie frufia be ma bi betimi aba be chan radio so akasa oba ne yeka bia de bia meka sese ye chekromfo a ya na wo mo a omokobo kromfo ni bi no ana se obi anya asem na yeka ya na wonsa we na de tretre sa ni Sompa FM ya ne duma bia mpanifo asem mo ka no ne kro na we su busa se na wo eduma bi ho no ma ya na mpa enyina edi hofo ye ni pa die untimi nka se wo yi ho afrim e wo kwan bi so na ne asem na de aba no eye futuom di ma obia edenti na meka sa Oforisuo ye ba na ye becha asebe enoma bi enkoyie ena ya adwen se ye bebo nipa na sebe Ghana nya ntoma pafra eno kura nso ya na eguso na de bia meka se obia ena sami ubetie no abebo na wo ka sembi se ye nnuanum tankas a good idea pa ampa ye do mo set example yen kaso omu nyina ampa first pa so wo fie se tankas ba o man for se sabe fa ba ni adade nyina ko hyedem ye mu sese ebinum nso a je wo be sama no wa wo ba nso no fie so tesen enye wo mo nko obi wo no ma sabe mpraduasa woye sofo wo preachi ampa sofo ni binum preacher wo preachi no ade a enye enkonkwaje mu asem na wo ka
ba ofiri wo wi a eno nso na okoyem na me da bia na me kasa sa asem ya na nipa ka ai drum bia sofo we nipa o na presenter we nipa o obi abetuma ye kekasa asem we nkosi da ban eno fosu because nyankopon asem no si obeba so wifo iti ye kasa asem we na da ban ene ye besese free ho enne ye pese ye kanyina ne se asem bia wo ka kire wo nwia bia na wo beka bia no ka hu se wo nso why wase de wo kwa bi so me da bia meka se wo betra na sesebe obi nhwe ne ba na wo ka obi nhwe ne ba na wo ka na ye kasa ansem we nyina na se wo nso ba sebe mpredwa se wo nhwe na me maka except say wo ye be ma na bia wo kohwe wo ba na wo dure de nsekan ne maagu so de a eno de me advance so se nko ne nko wo kwa bi so ko nipa no man ho kwan emmom bibiansi no fosuo wo so nhwe ba na obecha na ye kasa obi nhwe ne ba na wo becha na wo ka bia masa wo kura mpo ne nyankopon ne bufu kese pa ye bese police ni adwo asem we ekoba bia police ni ya mount tete ababo ho ka ye se bone nye adamudie nye wo de wo si nipa no sabe driver ni wanom nsa onom nsa no a wo che no esesa asem ne kokoto no seven prejudice wo de ane se seven prejudice waji sika donko kuma manfo pato wa ye wadwuma yie wa ye ofie yie emwa ye bese ba bia ye ka ko bia no ye nka hu se ye no ye fie ho so ya ye ho yie ana ba makatachie wa ampa wadwale ato atale so apie wa ba befa apotoria ne ma ato fufuo ne nam owe ye musese ede ne wo fie ema wo ma teacher ni seven prejudice na wako suku ama wini papa ni mbone okoya sabi obi ba wode na ko suku eno na asole a obone tatwum wonso sa wo sa emani bi sa wo fie patwa nyanya bia no eboa emo ya basre ye nyina hu sa no ma wei ne fapema enka ne se Ghana nke ebre yo nanso de bia maka ya che kromfo na obi akoso no oboni pau wonso hwa ekowi obere o hwa akowi obere wono kwa de bi kwa na sabe battery bi ewuo bi a ye condemn bi no kwata me na so ye kromfo na ye bo no wakwa akobu ni bi but wonso hwa wonwia ne tifie sabe mpe okwa adwuma ba woni ne yira hyehye ho okowi are ababwa wada wo ma ye nyina ofosuo enne ye nyina mfa kroye na ye hu sese wo kan obi asem a busase sa asem na wo ka che nipa no wonso waye wasede ye nkomo wo ho bebre ye nhwe na ntoma na ye de afra na ye nguase ntoma ye de afra na sebe ye nye ye fie ye no ye mfa ntoma ni ngunsuom ni ye nsi na ye de fra wie a na ye pia bonten ye ne wo pia bonten a na ye busase ampa ofoso eduruma bi na ya bema na wo pie na se fie ye a hwe uko du ba bi na ye kasa ye mfra okwa de wano tumu ye kan kura o mo hwankura ye musa okura na do anu atum na mmom udu baabi na sesebe wo yira wakwa wa no wo hyedam nipa bitiba abonten woni obi ba nete wato ne punum na ne ma ensu gu school wato akura na wone nete ne punum ena ne ma ensu gu school na nkura iba no mbedidi wia o mbedidi wia no no ane ato ne punum no sebe bro wa horo nchansi ne mu sa ma mi nsu so e ma ku opani ababwa nipa omu krom omu sika sebi nyankopon ukwa asoro dem a ye bompa ye se Yesu Kristo omu so na ani ezo omu ne nkrofo matete ani ye de shenkola no nkra ni anu no makanti o ma me ni bi okay ye patwa nyanya bia ye maku patwa babwa be show ye nye ye fie ye na ye ba na se obi ka ye so ehwe kwan ye be fa so aye dai ye timaka mana aye dai aso ani ofoso mi da se pokobna Ozio menchia madafu baku wa krupon menchia krupon friend Ibrahim oti meshin hu ti mechia pa Sompa FM oyire eton awachi mechia papa ofosi onim se obi ye doctor opon adwuma ko fie koda enso ne banimu no obi ye MP okofie kokoda enso ne banimu no ne ba sori ahomache na ka ba be fa ne ko eti so ko wura ne papa bedroom a
ni papa sabi oni papa funu anase ne na ye kese obi ada fa ne funu anase wada ni padua no hu no hu ni padua no se ni papa ne da ho yi wada no akofuka no oko ni papa so be be 8 na oko ni office ni papa be free adwuma mo be ba na nkura na ide no mada adru me mendane kwasiada kam papa ne betina se no ne mane di agoro no papa no itido oko meeting akoshi meet ase on free meeting ni won mla medru anyumle no na ne manada onni ni mane tifi enso ne manim no oba bi susu ni mane tifi enso ne mano enso ni mu no eti nkura no de ompe bia eno moye save the home first. You feel ye abusuana yetimuno ye nipa ne home abusuan bia so metimi akase Nyankopon yi nipa baako anamienu no do masima poma so na ye ne ye namase no na mo a makuduru mapoma so mo na mo pegya ye amayaba enso nyame pegya wiya usi ebusuan no e ya beifo ebusuan nya adwen papa eti unfi obia na wakofom ebusuan foforo save the home first you fie ye siesie unkukuom unkukobuo ni siesiem okechi ho siesie ho bema oba e kire se ofaasefo unwianum ketewa wosiwanum nkumafo siesie fie ne se kompase wonsa we ba ku hwan a mibu be ehwan a koblani bia so mu if you say from to order save the home first ye nye fie ni ye enye se me kate kopasta dane wo nipa etifie ho nipa sabi wonim ne montamu a wonim se we de ne maame ni bi ni nyina ye fie ye brono so ye okurum ho ye fie wo de nyame apegyaw mesere wate ko ne kokko pegya nipa no na de ono nipa no mayi uboni aye nyame de unshira ma wo de uboni pa no ne nipa no nyi uboni aye nyame wo shira wo ye be sire ye ho ne ye ho wo ye doctor won tan trafie e wo me se wo ma but wo manager de nim wo 2 days na be trafie no on your office obu wo kwa na otimi ko ha hotel no da hotel on person mba no ebe de bi mba nkura ne ni mmere omo so ma busuo ni bi ma ho kwan emfesi kampam bi komini mobia se ni nwa no mo ba nchen a otampo enwo no se ni nwa na ba se kimu a na wa frɛ script ni kwa mi wo account om ni kabra mi nwa we ba diska we man ka chen se me yade yi meeting serious no diska pamono obra nyame na pegya wo gina ho ni paye na mode paye nwie nam emfesi kampam no bra nyame na pegya wo mo beye ensumu pira asesi nipa binom ebetwere wo enya hoden babra wo den kasa tuatua wo nipadua ho nipa bi obeba ho che bia na dia wo no save the home first boa ufie o mantem obro no so na dachi won se hwen a obi aso mu na das okay abrotia ofo so be ma mfanche me na yenchia yetiefo nyina na enenso de wode aba no eye papa fise na nsen wo hwe enema ya ekokoso ewo ye fiefie mu ye mpotemo ene wo mayi mu a na chese de wode aba beto dwa ya de edi mu ntintima na eho akwakohia se ye betimi ahwe na ye sisa ade na no kwan na for so save the home first ye wakasa bi say charity begins at home
na nanom akamfo nso eka se ye bodam e di free fie nanso ene obehu obi timi kwotena bonten na oye ahohoofo adoye oma omunim no opanimonyam e de free wonum anim nti no ni sika obetimi de aboa ne ba na se ne busuani ana se bi krampo no ankasa ni nua ya woni ne free yafunukrom ba ye no na watam ebi kra de kiremu wa sorry fie mu kobo afode akese na omode age enipa anim anyimonyam nanso wonum ankasa fie de obekọ no na hwa ate na apro na chese wo ye bibia wo ho a enya de yeye minimo panyi bi ya wotu kwan efiri krokuma mu nyame ye na doma ne nsem ebe bi wa bla wo kokro kese mu na ne nua ya ni bi eya ade ana onu ne di na chie no mu ye mienu pe okonya oba sika ni bi nso de ne ho ball no ntin prema isem ntin no ompese ode ne bebe fie kura mo na hu se ono kura mbo ba bi a wo free nie e ma ne namu a na yire ne ka so me yemra fie a wo se ye nkoye hwe wo ho mema me maame abaha na da wode ne ko fie a wo hu se ni nua ya afo no ono oba na ono so tete ne ho e na se fie we mu na wo free e no be man tintin to wasa edi ne yire na chi jai na yi ne kwala wo ho ka che ne maame ne kura se nke be yo mu nkoja ne nua ne kwan because of ono na ware ni nti but e kire no ahokyere beto no ema de no oyare ni Nyankopon na mobi sonso epeja no ema obeye wode forsa ne yade ekola ni nua no ho kire no no ne nchen ena obaye na obaye no nye nyame ena eka brantie na komanko no so amfi ni nua no na obi wo ho beka se omuwa enti wuyi ne totwere no ya wanhwe na wode wusika ehwe abonten sofo no eno no ho nsunsuaso no eya na enye ofoso be ma ye wo awufo no bi wo ho sesie ya make say no wonom emma yade aye pamo mu school fees na ga hase no Ghana ha de ya na awe ho nso ne se akwada di school fees ka awufo na omode akwada ne ba ye ne yenkwada wo moka akwada ne to na ehunu amane ne nachi na ye hwe nim play akwada ne beba na ne to nyina bia ne nachi nyina bia dan ya school fees ya pamo no ya bo no wo ho so papa ne timi nya sika ekoyima ne mpanafo wotimi nya sika ekoyima ne mpena enuanum bia omusoso wo suku mu a wo musoso ne bana na ebia gina class kro na ede na ye pen wo wiase ofoso bema ewo se nipa timi hwe ne fie ye na wotimi hwe wo fiefo nso ye efi se nipa wo we no eya na mpanyin ka asem bi se takrabo bia ni wo a wawusuro a ne ntakra no ensa ne amafom ba bia bekwa akoduru bia no se bia wo youthful age sa wo ya brantie sa wo ya baba wa no enda ya na nipa ni ji hu na won kokora bom ne womle wa bom no bisasa hwan ene beso mu ofa bia ye se tam ne wo fa ase ba ko pa bi obeboa ne nti no wayi ne totwene ena ye yere no monko a mai yanso ye pa japade ne sika ye hu ane ye ni ka yire wi ena ne yere nko a de ne yere beka bia na wo tie ofa tofom se pene stroke na ebuoi uba hu safe nwudua aka no na yire ne se mabre osori anu address hyen shepe no atuka no okoni krom okwa akotena ne store no no agya ofa wo fie ebedu achi oba wo ya bo ofa abonwo chobo ni abeto na twena busua fie enso yemi sase wonya sika no edan kura ba ko ben e no obeye ne ye e wa busua fie ho sa wo ye bibia eya na wadwene hu ye papa fi se panyi se ye ntwa ye sere mu nam emfa ma hoho oho de oho abribi obetimi ayi afa ho trom no okọ nanso efie de eni fie ntini ese efie ni fie eya na wadwene fie eya na wakai fie na mede ma no ese no fo so be ma eya de a enema bi wo ho a eya na ne titru ene awofo no ade bi a ma hye no nso wa awofo ho ne se wo mu kula ma enam fofo no omutimi hu omu no mayi sika de ahye wo no monsem minimpi enso ne be ekosuko a wansi dia na two cedi na odema ne da bia na da akora ne beka se ne de se ye ngibi emeka ho ana se ya na enso me no be hwe se de obesi aten akora no Bible na kan wo 1 Timothy 3:4-5 no of also meka kakra bi wo se eyade a esefata se obi a odi edomo animo no obetimi asiesie ne fie yie se wantimi asiesie wo fie yie as a leader as obi a wo se ye nimo ye mo wo ye so ye mo nyu chobo ye
na yenkro fi se wo sika wo to sika gu amanfo so wo ya doye wo cha niema ahodo no se wantimi ansiesie wo fie ye sofo a wono etu nkofo mafo wa asore dem obekwa na ne ba ene bone ya ahye ne ma no na nya asem ketwa ese fata kandini so betimi asiesie ne fie ye ese fata counselor wo bia otufu se wo betimi asiesie ne fie ye enye se bia wo ya pane wa wutuatua ebon wa na se wutuatua tokro na wo tokro da wo to ebasa no a enya ade ebetimi aboante no yenhwe ya brabo ye na yade wo ho bibia so betimi asinipa brabo bema se woto form na se bia wontimi nsori aye se eya na ebusua mu na usomu a usole ebusua so feli wa eye wudua no ene wo mane nti no yema ye ni enkofie ne fie wabusua emfa bayibo ene ahomone enkohyehe wo mu na ntu wo no mototwene na enyi wo ba akonhye wo se na ye dan a wo ya no ma wuwu a wontakra no ebeba foma me yesio medase okay anyum to ni bi na kan ye moma ye hwe no fie ni fie dachi bi ye besan akoyenchi enuti se nyankopon to ye nsemu a eya ye hwe fie na dena dachi bi ye besan akofie 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Maje so Peter. Peter ni wa da fun like. Me kiawo na anya yire me kiawo pa. Na ene de o ja be de ke de dia ko to ene de wa atem. De dia di ba ene de ke de dia. Na atem wa kan. E bu se so mo aje yi ni pe de ko no ni ile ake ta ko bu dia. Na mi ato ne so ma ni ya ni dia na wenya na onye se se ni nu ele ye no woni ni ya chipie pa ni ni ya kwa ya kwa me se to ko ni da ko se pa woni kai me se go to ba ko tra bo na ko ni ake abote ake ni mu na ye no eni nya on ko ata na e be to bre bi na o ba yare o be da on ta wo ti to ko no ko ye ti ko ya ko e kien ni me de so ni e bo me se se ba na e be bo ai ni ya dia da. Okay. Hello. Good evening. Maje so Penipa. Me briefly a phone medma. Yetio. But so for this, some of the buyer, I mean, some of our said, one day we are so 19 states to be 59 to get your deal. And that's been a media program. I mean, some of our own. Amen. Hello. Hello. Maje so obapa. That's your mind for the vision. Hey, nanda adwan na akosha ye. Say Asem to and who wonderful who modo. Oh, odi for so taba ho besrawo. Enti no nheda nye problem ye nim situation no. Me dey say me do dey me say Asem to and who wonderful and who modo. Ajo. Dia na yosre. Enya she. Me tia brewetia. Oh. Odi for kan so yare ya bompa ya ma. So enya she me just say amen. Okay. Anyway, the other must say, me Asema with the brain, and no pray. Don't see, you see Asem. What you say, Nipa would not want to all come with the Asem. One also said the same thought, everyone, and one answer so far as someone who say, I didn't young to the other two about Senate, or big down, Mama dear. I die about the cow with the into the woman fears, and we do fears, and we are not all come once a year. And son was near Osei Aboagye. When you see another when you see us, now we move it in our car. If you say, "Hey, the papa," yes, it's how you to buy in Koyen. Okay, the Nyamia says, "My drawer man who atono ya bompa ye." Aya dear Chess and Yameti, you suffer come up. Hello. Yay. Come up, my Joso. About. Yeah.
fast no slam one na fitaba ma da be na kusa ni pa o black when you on can set here no one just you let you go so I was about I idea we respect that man na obey that the day okay, hello. Baby, I'm free with you. Official member, your friend is here. The cassette free here. Official, and I saw my dear Banner. You moved the papa. And you will never be over. Oh, Yari, not in your Banner. Just one shame, ma. The money look at, and one you're not going for a worry. No, Official, or Yari, your car, said the West Yaya Mob. So, said the West Yaya Mob. And you and what about this year? It's the adding. Into them might be all far, and here's a here or power will be as anything in Ample. So when you don't see and Sana, a say so we get the year and some why be fast. It's a minute, Papa, when you are 102. The way I'm supposed to share yearly and man, Papa, there's a wound crown one left. A kind maybe a didn't call hospital, Doctor Bitay and say Papa over any mark. It's a hospital who must be here over symphony for. For some profession, they don't have more. We must say price higher, you will know where you will know. Interior said there's 150 years. Bible says to avoid the good seeing that actually when Sabeka into force here the most anymore picture and more than mine. It's Janet or Henry. Namin Sham watching. On Tremor, she mama, the mother can be down. I've been a movie. And what Papa and one and the master thing a more another damn feeding rain. Okay, hello. That's what we do. My just so about Powdy, baby, I'm free. If I tell me the neighbors, okay. If I show Mr. Media, no can say, no crap, no more can. We are somebody, not so good. Me ame mami owo odi bi aye mi le bi etwam ata me se me ma swimming faso le okumati ana awon tire ba kakara na me ma pati na ho na me ma ni shisha na ho tire so mo ko kura walo no ba tira na o tete mi no ma mo swimming faso so na nsewe ye san ba ye ti okumati e be tena e be 2 years ni we ya me ma po I could give you to a minimum manner swimming fashion. Then you want to pampers, then you take the animal. You know, son, and to mammy. Something we look at them in the swimming fashion. Once an enemy a shop for a bullet in news. It is sad, I was trying to get there with me, dear. Natural say a quite be so, or do mammy bonny at Chanwong. Aye. Okay. Hello. Hello, Osei Mama Joe. My just so Nipa. Wait a minute, my son, better than Kakao. I did the Kamal Kwame Adio. I found quite a Oforisuo check. No, the enemy. No, Oforisuo as now can once move up. That when you pass a one and the uncle, in Mabia Basa. As I say, Busia. The emperor Busiam Pono. Osei Obiya Mobo. Now we are one shape here. As I said, in Mabi to see America for the Companoche. No, the number to start us to about Cheba Beton Kroma. Yare, the Yamanoka for the Companoche, the Kai never taught a no crowd than at 5,000. And so, man, let the candidate that they are nearly 5,000. And so, man, import Pono, the year craft on Assassin. Abla what he has the own way and in this country do man. Na yem to any excuse of can or say Libya Munum to the Amy say Namudia we. Pianson and Coponi and some yem. That's it. Okay. Hello. Hello, sir. Mamilia.
So manu abeja fo nyina ajo. Ya jo so obapa. Da masepa momoni adwuma pa moyema asantem no magana. Ofo no kwasem ni se obi wasafu kwa na se wo fie wo ye panyin no wantie nsisi nsi a. Ense se ye de asafu panyin no e de mawo. Enti no sempa so wo se ye hwe ni sisi fie. Le nye se tanka se fo ne de nya na wo sa mo akosama e wo di no. Ense pa na de mo kan nyina yentie. Fresh one here, Shania did some more cano, I juma. Yet a master no future. When you're riding your juma. Amen. Hello. Hello, Papa Lino. My Joe Sompa Nipa, baby, I'm free with thee. Yes, I feel your friend and us and it could be fantastic. Okay, yet you. And then, what is town of the now, also, and you may, as some of the other today, they are sending a new business for the new year. I said, the Shayan Cassiabra Bumini at Tinamua. And then obi to me, it's enough now. Who hear me na Sompa. And look, Mula Jane, you are born in near Bia, or free fair, was young more a friend in Jane. Now that you mean you're the years in the big now, Abraham. No, sir. I hope I'm not born in the other calling chance of a Samoa. They are born away the big now, they will see the cheap. So that kind of fair. Wow, more brave. More brave, young king, you say. Ain't you know, that should see ye and some wash up on trade. In fact, it had been shram. Your foot took a sea pan and what you have been gone. Mine. There's 3 I didn't have one was there. I don't know what dominion sunning no more. I've been a big number of the brain. Amen. Amen. Hello. Yeah. Mama Joy. My just Robapa. Oh, he ain't so manager. What Joso? I didn't call Swam and say Mudo. Amen. Said the other reaction on Fenny. From another. Yes, Sompa. With him for us, I'm more kind. It be Mr. Dumas here. They say, oh, yeah, not just say, no, mammy, be all. Or you're not going to say, oh, Bishop, the nearby Kunkuama. The way I have the baby. Now, when the forecast and say, I bought only piano. I'm a plano. Any I am a phone. Yes, we have to get a piano. In Tiene or Qua, no one saw a share last. In Tiame, or Momo, no Mamma Solomon, and so the Jamu Fanya Surgeon. I mean, come. Amen. Hello. Hello, that's over David. My just about Powdin, baby, I'll free. That's from the David Saka. Yet you. As some of the other Amen. And now someone of the baby, they're not the end of the road on the car. We do any Peter Bobus yonder. The one of me, Papa, Moja, and Zephyr. Then in the family, here, Miami. Oh, Shabbat. And so maybe not. Oh, she made the same. And so I can't attack I am happy. You see, Asem Mpe Nipa also more than a no more to say that I mean, Amen. Hello. Ofoso Bambe. Yay. Now, over Come up, pa. The Yamiasi. Me train Friday, so the news to never blame me. It's actually. If you are there, come away. Yami will to me. Yeah, now I catch from no say on ya, there was a woman. Why? I what? I will near one the way I know I could born out to an hour for fast mother. But I suppose I am my one yet, a cow or no. Opposed to Yakupon Shamo. Yametiase. Baby, I'm a cafe. Sompa. Uba, my ya, any man, any papa, money near Papa Mine Uno. Mofuto 7 in a ya, Edinam, Kumasi, the boy, a bravo cacra. Sana Mokano, Vinia Star, it's a cell the Belgian or the Shabon. You offer jamming no on your scar. That's Cababani Uno. Or the quack of 4 bar, so as to Tunam, on your banner for no more did no my your Muslim. And then
Only cafe no yeah flag in a fen of frefe no a flow down back a cramano. Na kaskawo no shape here. Woman is the crown and the year me get the year Juma. Oh, both are wow. Ngababwa. I say why am le order who? Why am le? Yeah, I want more than I can bit me up wow. If you are straight up the chief for no. Come on, Muniana or do a few number of pana. Umba Fano, Namoja say. Sami di befa tie nipa dem di befa abonti nipa no ofoso ni nyame ye adwuma. Amen. Hello. Baby afre wudi. Oba ka ko fun de se bon fashion kasasi kwa Kenya. Yenti opanipa. Ya edi Sompa ni mo adwuma efunu. Afema mo de ada ni mo yi. Emu duma yi ni na. Iwe Obi Asem Beba. Yeah, that's where you swatch and so now you say, yes, yes, and so then. And then, Oko of her, now Oko of any scanner among the Nairim never saw Danasi. You shall put one in the banner. No one so the business. Nipa be Wapa Chimo because maybe Munya I know also the boy Mobusia. You went me more than Kinamisha Pangana on Cameroon. No more something and chain me. Amen. Okay. And I did what Freno Enina ABC. You have a try Juma Diana Sonia Con, na ye de Yakoya Nimua. Ye can't say. There are Santiman Achatum, Sompa 93.1. Asem Mpe Nipa, was Sompano, and no, and Santiman Ajatum, Ghana Mine Aje Atum. And Utinia can say, Yajuma de Uko Facebook, and YouTube, ye dear him, a woho, and Yasam Ketwakra. Ko na subscribe na share na afofrontie bi na wo hwe bi emfa free ho Facebook aye Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana YouTube abogafo ade no ID we mi anam to ye abogafo ade no aye Sompa TV abogafo no emfa dwumadie we eni agro kra subscribe na share wo YouTube wo na amafo enhwe na wo tie bi efiri say aha ena enipa no ankasa wo aha ena ubetumi atempani sem ene komode ene efutu sem na nso wotimi ede abobra na dati ankwa mabi no oso watumi ayodefo na empempi no omafo tatimi ekaze hwe Asem Mpe Nipa no amama adwiri mo edu amama adwirim ayedu papa eno ti ya na ye so omafo so bo se dwumadie we utia enye enwoma bia no bi betumi dia befo woni so ufichire na ne fidie no ebetumi ayi debi mire bi katacho be ma manete 8 obemfo kan se upese woto asase a ye tofri kuro wura ho ye tofri nana ho efi se nananom na ewo ensase eno ti no se utie dwumadie we na se wokoto asase na akoto no kwanchen na ikokamia wa na eye wankasa eno ti no to asase free nana ho na wo ma allocation paper wo ma side plan papa na enimu said ye beya usi wo dan no a enkoye landguard sembia memepamo ebeboa wo kwa bi so pa wo manfo a wajapade akodi babie no Asem Mpe Nipa eno de beda wo mu na yaje ede amabo mo na enipa ba ko a mepe na che no ewo mam ha protocol enipa ba ko mani abre ne so pa mepe na che no protocol why ena protocol e wotini fie ye peno ache no ye Ghana mpanifo wo mu adu mo si trono ano no mo deda adwuma ano no wo mo ena protocol wo masoso ne so na one wo mo etie protocol di ni pawu protocol adi Ghana de hia efiri se wo musika ne bi akodi sensemme anya asem ketwa kra yeines nyoma etete se ena de bedan Asem Mpe Nipa ye pen pomasi bre edema wo awade ne nkoye okunu wo bo podwa enkoda ne nti wusi tuani bo nso da so te awade no ese fantasa awade no ye de dom asim gu awade no a Asem Mpe Nipa ibegu awade no ama hoto aba efiri se dodo no a ena enhyeda ente awade gu asem na krobia sante kotoko aka to ho se usura wadi jaya
unya awade pa mpanifo nim de ti okakasa we de eto ho na no anche se Asem Mpe Nipa so no yetete awadiem dwumadie nyina nkamfo ano ya asomdua bua no na yepese yenom na enwoma ekonkan akato ne bro na Sompa TV na ya toa so de afiri ho yema ahwefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre wasugu so awutie ewo Sompa TV no na afutu semu a yede ebrew ewo TV no so no na de brew radio no so no na efe na akono ye papa save the home first, save the home first, save the family first and no any afutu semu a yede ebrew na ye kai se nipa bia no ewo se wuyi wani asimpunam ansana wayi obidie ede amano ni nyina ne se si ye ka se yofie ye a enye se wofie aye fi na wo prepre debi se wo de ba enipa tebia mu a enipa wo abusuanim na Nyankopon ato nsam se de odifo po kwamra kan ye no enipa ba akopɛ ne mpepie no abusua ya na woto ne nsam opagya ne si ma pɔ ma so a na wo trene kwabam de abo no wa efom no na kokoba ne se atrimoden eba ne so a ye abusuani nyina si apeni o enkwade wo mina eye basa ye konia kwa akoboa ye fie de di kan de a na odokotani nurse ni o ma me yade ukunu yade o so adwade agya no hokọ adwuma wo boa fie ni teacher ni wo kira manfo ade eto nimde e de mawo mo o so ma homework kura no onye mawo mo enti wo boa efie ni wo sofo wani abri kura bible ebom kaba yemusa se ufiefo no akromfo wum no adwamamafo wum no emsempa sen waka kire wo mo na omo sakra ade afiri ho yenye fie yie a ebebo yeye papa esemtrofo ebo manfo abaso enso no omo fie so hia abaso bode yemusa se omo abo omo fie nipa bi abaso ana se enie bi a nyoma bi a ensemfra no omo aye amefie aye kama etie ye fie ye dia ne ye abusuam ye dia eno dia efiri ho no wo bi nkase untumi enye papa wa bonten nemmom yehwe se ye wofa asefo no yehwe se ye maamenom yehwe se ye maame nuanom no ye beboa wo makwani asaso omusuku ni adwuma suam no se sayo bamu a abusua no ebetumi ebegini promprom na empokura no se obi bia na yeyi ntoboade abo abusuafia obi abetumi ayibi ansana yetumi ataya kwabam akọ abonten na etwafa baabi bebre adaje ni ntino masem American mafutu semina se save the home first yemu afie yemu abusua wa bre fie ni pahia moa ansana yataya kwabam akọ abonten Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso awutie wani eguso ahwe ewo Sompa TV no nwotwe abapa usima ensia bronya bosom yetoso ensia no ne da etoso edunan enene 14th June 2023 ena yeda akropo twedi ampon ayebiafo no akasa abo na yeda nase ewo akwani asaso efitia no pa moja diafu sania na nwumire soso no wawa yen aboye ho ban ama yetumi atrase dia na ye asidan kutu ena yede ema akropo twedi ampon basa yi adom dwumadie obete omono asamwanka odifo pokobra David waje na adwa ohene yire maame yeboa akua asuama bronya waya aprewati abete ne ka odwumadie we so na chief executive producer madwumadie bema usu kantan kranka na daroma eno ahye dwumadie na yedibi ebeso yedibi ato proso ne beturu sere ene abasa ne asua de ede afrimu otafrija na echichi video fruma ede emame waka producers no na ya mensa brampa enso eno no ekoba jasi semprimu ene udi dwuma ewo TV ho enya asem ketwa kra ono so eka producers no na brantie nkranza nia brantie systematic ono so MC a wo boy dwuma nya asem ketwa ima ebo dwuma na Yaw Dr. Salas and Cancer omunyina ebo dwumadie we chi dom ema enyoma ekonkan ye papa kofro bofo mpa ba masuketwa mi yipebre na Osei Aboagye Oforisuo nintifo metadwam na mede Asem Mpe Nipa ekoboshe azaze so Cancer piane kampian mrante hene ne kan asem de wo ba no anya atrase Mpe Nipa mema wakwa aba da empom te sei bacho me ho yepa ba chanda udin de sei
Pacho frame Apia Robert. Apia Robert free hin na baye. Sompa Pacho Kumasi ya. Kumasi heye. Pacho. Na unchine he ukrom ankasa na mekan. Pacho me bununi. Ufiri buno. Pacho. Buno kro beso. Pacho me free Sumahinkru. 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 Me pacho. Media na meten kranza. Okay. Wana mtena kakra fine. Okay. Mtin kranza ne potem de minim hoye pa. Pacho me sumini mo. Osuni mo. Eju. Kranza he fa na anim pa. Pacho honde mi rifi kakra na misa. Eju. Na anim ana uzai. Ya fa binya se de druba bia. Wakosam ne san ya wo dia beda Asem Mpe Nipa saye mo awo. Pacho da mene ayi oba bi netwo. Mene natna 3 years. Oba no wo fan. E pacho wo Kumasi ya. Ni din de say. E pacho waye frefre ni. Ni de afia na poka. Afia na poka. Me pacho ai. Okay. Yentio. Me pacho mene netwo sa na. Anyi sen bam. Ana wo ye da. Pacho wo ye wo hosa yete kama. Yentio. Pacho yete wo kama. Ana last bi wana kasakasa kakra bi ba yentam. Atena wawo akula na makula na nya 1 year 5 months. Enti ai 2 years 5 months. Enti wana kasaka kakra ba yentam. Ana ekasa anwumle na minisi bia esu atwa. Enti ada na adwuma wo me so. Enti me sole ntem ahemache be 5 ekwa adwuma. Enti me ko bedru fie mato aduane kura me a ye ba be di me dru fie me wura kitchen first. Obia ni ho enkuku bibia dansen cropot bibia ni ho na aden. Ti ho na me sen wura dem so the same thing. Eno ma o nyina wasese ni nyina de ko. Nti anadwo na abobe 9:30. Enti misama chiba omufi ewo makru anadwo no me bedu na abo 10. Ana mbe hu panyi ba ko a bi problem bi ba onu ne di manim esisi asam no. Enti mbe hu no no se waba wakamate. Na mum ade achi a de obi ebeka. Ti ade achi me ba ye no ma meto no. Omo aminim obi a wo honzo me bisa na obi asu onim oba no ohun no. Ebesi ena me no ka se maintain nka ono so awon fleme so am fle na ne fonko wadum no akura no so tama me no wo be to school me ni na ne tuoze na me twere ne din eto ne bibia ne uniform kura no ane to ne kana aka no e de kan ana odi ko school ntimi me free me man 50 cedis se akura no ya man bi ko school na so de be ka no se de odi be yi bia emfa me timi ba ya wasisa no mani nyina de ko ebesi na me no ka sei Osisa also nyoma kan. E pa cho me noma de wamfa bi. Na akula ne noma no osisa e. So de ne kontie de ya. Ba cho ai. Akasa ben ne si wo ne ntem. E pa cho ono uze wo ye frafrani ana me nso me ye bununi. Enti bununi de ye twi. Ana me se oba ne de betima entime ma se akula no want to krum kasa. Into sa afi no usia kasa into de ya fatwi ne kasa no kakra na kura me ba fi na me se onyi su fridge mu kura onte de meka je se okrum kasa no etimi ne akura ne ntimi ni nkomo ntimi sro otwi ne wote into de ya fatwi ne kasa no kakra e ma me da asema me kan ya ni na chese akura no fiti ase asua kasa no ni krum kasa no nko a e na wo de kire no enti ama wo no suma akura na kura no akwa bi so wonte mesumi ntimi nka omukrum kasa no onu oba no tena di se ansa na woware no e pa cho me nwale no oni ne tena di se ansa na na ewo e pa cho yenya beye wanya me fane wanya 1 year pa cho ai na wotitwi na ni krum kasa wodi krum kasa didi watam ate pa cho dabi kasa ndementi ba ko kra ese wansu bibia mfiri oba ne ho ana ono so anya na adwen se wo kire bibia pa cho dabi enti apart from sa kasa no a o ka kire oba no de bebi ena man ekoye e pa cho no oyobi a na kuma ha no enti bibi kakra bi a obedidi atem rough sa obedidi atem rough sa ne menyi beni sa na o atime de e ba sa me mentina fie enti
me kwa me ni say ye kasa na sa de chia me kuma adwuma nti eto da kura kasa otimi last kura ni sha ni aye no operation me kura ayi o ma ye na yi bi wa awo ne pa ne no so me ba ye sa eno kura no nya wanyi a afa kura ne de ne ko na busiamfo akotena na ade na e won ha na hye na me ko ka che hospital no say madam no say ade ntira akura na ade bi hye ne ha muja ya ma me no ede ne ko no mo so ode ne ko mo hunu ho hwe omukro munya no kra mo be problem enti ebasa man na o kasem no ye ba ya no asisi yentam ne ma me na san aba ato aso be 2 times ama ye ba ya na man na sisi ne ye sako man na sisi ne ye sako enti we ne de we osisi sa ne no ma no na me se we de nya de media chiribim enti akora na wo yentam no o ma me hu ba bi owo na me mesra no na me hu se me ba no no enti ono so se ono akora ne de o ma me hu ne o ma me hu ne china oyire na wadidi wa tempen bachi wadi ma tempen atemidi be no didi wa kan ko widi mpa bachi de ko mi widi mpa nse kwasempan wadi ni kurum kasa so wadi wa tempen bachi ani de odidi a me mentintimi ndimi and de nya oya eno de anayina na kwa ba sa no wabɔ na busuafo bi amane se de asie bachi ma bɔ mo amane pa eno mo sesɛn we ba jo me ko a omo nimi amo aso mo mfa me won de wo kwa omo mpese omo ne obekasa e woni krom e wo haye ni krom de ye nko eto kumasi he ya wo haye what so ame takwa wono wo ye potem he ba jo haye wo de wani ehu so wo haye ba jo e free asem ni si ye de mi nhia ne da unhia ne da pensuo bi nom ne ko computer so adwa di mra wate no okay for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba Matia Kanso Money Baba Mushroom Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check odi peduan nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tre the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo binya taxi na plagi a ede obeko wo mu ofidie mo waso e be check odi peduan nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na o manya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eni ji se omo ye free health screening okwa o be check peduan nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahutofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn international awards ahodoɔ wɔn local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Ujam, mami ni konkonsa kakra bi na wife abibie fridge no mu eyi drink bi a ewo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter Menum. Na many be at our supermarkets. And now drinking bars. Dodua FA Masters Company Limited. Obasanjo Road. Yeah, a Ben Accra Gas SHS. No. For 050-553-6302. And 0245-734-952. Kumasi Sua 0553-947-447. And 0543-385-271. Aperitivo Bitter. FDIJ Dredin Kratoyatum. Okay. Yakoya ya sign aba Asem Mpe Nipa ena waso eguso awutie na wohwe yen efri Sompa TV no eno abrante sabre no ababa wanankasa no wonte baabi a wowo enka unim baabi a wowo acho David na wakọ na busuafo ho akobusa se wowai acho mako bibiri dia asem no mo kan acho first no me ko no di ka kirem zo obehwehwe no na de obia woni naka ti firo no matwen a onka bibia na last me san ko no ma me number bi se me free stream na asema obia mo be kan kirem enti me free stream na de bla bi fai oni me di nkomo ano ka kirem se wodi nipa bi number be ma me de obia ye be ka efiro zo ma fla me nya nipa no ne nka bibia I'm sorry, I'm still Muamina. Obana di Okwa, me banner de Mr. Messan Canana, and then international Tiana mention another dachi, or me Nipa Kama, and mammy. Okofa no, a drew baby nana bushing for a how cacra. A pacho Abusian phone there no Munhame, but Onona, a toda, or catch them and say, Young Kufi, and I'm so, and a dear woman, but one is a me no to wa wonye me kan no ma mienu bi kire wo nti amaska sam ho den kakra ma me nti nya botre nti me kura kasakasa bi si aye ko fie no me ka kire ne na busian na me ko no wonze afuwe ya simu no de tie bia me ba fie ama de ese yeye anase minti mini nyina kura de be mama hu se oba no me hono me ye e de amamu nti wa na last me ka kire ge no se tisi no me fan so de asi nyina no manya bibi kakra a me pese me hu abusia wo so wonne onkone enko kina a wo kan ye nyene nti anche be na week na wo yes ade we a ebesi na me hu ne bie mu no anyoma mienu be na aka kire no me ka kire ne se o se me ko hu ne maame ana se ni efisa ne papa de awu ne papa wu ye de ese me ye bia me ye ede ma abusia no ne wono ankasa nti yenko hu o maame ne sister mo no ana me ka se wo de onhwe afuwe de ne bla na me fle no ye kono ho no ti hobi ana me ka se afuwe de tie bia me me yakọ na zi ede yakula ba yentam ntimi ntimi nya ne sa e ma ni ntimi kan ya anya wan wi kura na o yes ade we ya o di free no pani unya so se ababa wa no eduru ba bia na o timi to nsa wo no so da me nye bi da me ni mu yakura ono na be pone ono timi bo o mo me de but o ye bibi se o nyame kura ha obebo me tie konwama de o ye ne obekọ ne last time obekọ no de o ye nda ye wo a ke bia ana ai me se ye wo a ye nipa bia zabi o de nipa basa o de ye mi asene ye example so ha anka bia kamenti ase enye but me manfi no me tie konwam no ye bibia ana wabo asumpen nda no de wutimi ye na onyem
Bowani so. Bowani so. Ɔsi enyi sintira. Ende manfanya se bize ne a wo be wo ama minti yende. Ɔsi oba nyima saade ne di utimiye. Aha, utimiye. Anam si okay. O se de usine metie no kra. Onipadua ntie me no. Me hu ni nyintu de obeye bia me da se. Kra na manya. Me da chi no no. Se metie wo kasa ntie wo kasa no a. Oyire no odo no pa. Oh, da edo de se de waye de even the obe mami bia me mpeni bi me ne se nye won konko ye no anu one ne te ho no na wo kire odo ma no pa o dan de mitimi ye de mitimi ye pa se oba ne be mate de na me ye gisi de bia mintimi de mintimi so me ka kire ma ne bi se ono oba onyim ya na me ka se de wonyim enti adwuma be na wo ya afise bebo ena o kan adwuma obeye ena me mani ska no so obeye den Ozo no first no ye aduane ton but sisi ne de on pese obeyi bi eja no edoso nti omu ne samna ne ayi ena oton ana mse okay onyem de awde gisika na ton sebe ya men so adwuma ne se wa wunim enye de bia na okọ adwuma onye sika sebe ya enso ya ho betre ti bibia ese da meyi bia metima ye de me ye ma no bema wo semu a wo keka wo de banyina no se meyi kasa no a onka twi kasa nkyere oba no ma kasa ba kakra me hye dan hu de ntie esa baba wa no sesa na nwoma kọ onya so se bibi hye wo na wo de hintae na kasa no de ono unze me kasa me mpese me kan ho asem bibiri me ni se o kan o tambi o tane me enye se ne ho asem na wo kan sesi a wani abra be pa obai me pese me busa wo se edie be potin ne hye ho a ema baba wane ko ye free say ensem wa wo kan nyina no akoye komodie ye hu kwadu charge bi ade abono anasa asem bi a woni na aye ntokwa bi aba ama ukra ne bi kura no a wo twene so se kaya wo ko me se dan hu asem potin ewom edie be potin ne hye wa ema baba wane ko ye da me side de bibia ni ho enti wono so se onim se me kan ho asem ompie na ono so de opese o kan no onka me side de bibia ni ho e kire se e wo se okọ enti asem be potin aka kire na nadwo no asa na ade chen ukọ adwuma ba no asesa me ka kire na na akula na asem no every say me maka kire no se every day me ba bia me ka kire se akwasi no me kasa no ho a onti me kasa enti fa me kasa no enti me yanzu efie ni ya brosan ba bia eti no ene kura na mama tu ho a ma be hand down ba fufuro ya brosan enti me ba na me begina gate no chi na me tie komo a oni akula ni di akula nkomo oni ni di nyina yo krum kasa enti ya na me ye din na me kosa me san ko gina gate na chi ana me sai tie ya na me wura dan mu me wura me bisa ensuo bi e dai ho kra wodi bodua egusu se bodua ne sesen o ti se onfa ni krum kasa ne e kire na me force no so de ni krum kasa na kire na ensuo no ana me se afia ha de tie me ye wasem a oka no ye doso ye kwakom ye suamu ade baje na bibi ewom bia ye na obi aho asan no eduabo wa santimam ha no ano den nda obo no sei ne ehu sei edua no wabo ampa anya sa akra oba no kra no hu begu nsu watima sei enti edua no obo no sei poten ono no se me kan no se ono wa monsu ni din enti wa modua wona eka na wo te ne sei me de meti ye na me kan no se me se ode ni krum kasa ne sua kra ne kasa ensu na yi twaba no de pe bia mfanye no anam se anie se wabodua o se sa enkume se ono so anim se ode ni krum asante kasa ne kasa ono so enkuno anam se anie se wabodua na o se enye duabo na wa monsuo ni dinti enye duabo nam se dabi wabodua ye de krum de o kan asemu ya wabodua ensu no so ni etwa anse ne yakwadwuma eno ye banzo ayitwa enti waboni din ne de wabodua meka o si dabi adana de kyenye na me ba ya na woni fie enti me de se me ye ne bone pa de se ebia me buafu me bono anase me kasama ebe asem kra me meka kire na ebia no no aka bia kire me ansa na me maka kire no empempi asem be na ya ta aka kire no ka bi kire wo bacho asem no de ebia atem di na efisi asem bia be kan ketoa no be kan de pia bontene na okoba no yesi no okasem no na maka chense ye nya de sa edemu na bia ye kasem na wonti ase a emfa pia bontene enko kan fi na yetim na enye ye dia
obi betimati asem na oba fie kura na ode ye bo se na asetena na ompe enti bibi wo hɔ anya botre bada me meka bibia omfa pani anomatrofo bia wo sai gumasum se se bia baby ofiri kura no ode didi na tam etisa ni krum se bia baby ofiri se bia do se bia ku se bia nyado won kan chen se wo ye tani aboa pen o da bi da se mi hu mi sana meten wo masum mi hu no minim so ye sirimuni ana me na tena be 4 years ni enti umfa ni krum endidi na tam da se menten nyoma bia se o se ukrum wo ye sirimuni nti sei da bi da ya sirimfo na me no mu ye adwuma enti sa ana me zumi nti me nyesa enti sa kasa no koan wo ka che ne ba no na ma wo buafu me bunfu se enu nti me buafu se me nya na me ye ni bibi but me kase obejai na kula no so betima ka me kasa na bize okrum kasa de yede na obetima ka ba me nka se enu nti me tan na ni ana se me ye ni bibi se be ya ne bubefu me de me ka kire se etisa akura obejai won se papa na wota di mo ntemu asem no ono so tefan acho ono so ti omo ho no ma empra hen wadi mo ntemu asem acho be emprensa and di kan di asem na mde koda no eso ka kan intentem acho ne mi refika di kan no oze we ka se asem bi wo ho a enya asem no afa na asem kese sana ya oye asem bi wo ho a enti asem a mde koda papa no de pa na wo ankasa di ho fo a wo yire nde koda no ajona sem ne de bia ni ho a bibia o ne di fo fi se o ne pre no ho ade bi wo ha enye se o de kwa abusiam ono sa ade no so ope de na ya no de kwa abusiam se bia ya kasa se e bia kasa be kasa no na meme pre no e ho no sa point no because e kwanya wo ba no fa so yi ne nyoma ko ye no mi hu de ntie so ba yi ne nyoma kasa no kese pa no eye se o se ema mienu number wo meme phone so ho ne nyia no o se ema mienu number wo me phones ba ko de say na minyim free so ema mienu no ba ko de say o se ba ku ye ni krom ni me ne say ema mienu no wo yire wo hu ana wonte ma say be me na wote de mi kire yi da wo hu a me ne say tie mi ye enye no kre tie me ema mienu no wo hu enti no wo hu ye no e dia na wo ka kire no wo hu ye wo say omo ye ompna ana omo ye den wo se mi bibi no omo ne te say me ka jo say ntisa ama asem we kura ya kama bibia ye na last bi osan me da otimi fa me phone no ehwehwe so me mada no obehwehwe phone no so a number obetimi ayi number me fle ya nche nyina no afle esi be ma so dia oye okay ba ko si oba so dia na ni buafu se me no oba no e na wono so number no ka no wo hu no phone no so ache first time of rep number no ba ko e ma no 5 ene ne coin e wo phone no so no oye oba enti ofre ya no san frɛ oba foforo esa ono ko enti omuzu nyina frɛ me se ade ntira oyire eyesa ti sa ma na ya na oyire frɛfrɛ wo mu no so po oyire na wakuhu oba bi number na wose wo mpa ada na anyi mfiri so na de bia da so na woko tokwa da ze no na me pese ohunu se enya me hwe no mo enya me hwe no mo se de onusi hunu no enti sa se me koyi firi so a obeka kyerem se won se na ma no eya mpanti a wayi firi so aha nti me pese ohunu se enye no kre se sa enetie ana so me no ti o me nkode ba bi ma de enchi da gize bia me koye honum eze bia me koye honum enti se sia no wow susu se wo yire no edie benti no asesa na nyoma ko da no de gise ono a fi se on tira me ka se mo hwehwe no na de wo bia ono so meka evi se me minim de maye na edin se obekọ me menye ne hwe bibia ni ho a maye no enti sesia no na chese ukoka se wodi ni kurom kasa na eche akoda no ti no e na ama ne buafu a wokọ da me de metima ka se kasa no de wo meneni ntam etaba de sa na me ma fa ne se wono se yusitie no mpese me ka no ho nsim bibi de ni banyina e wo no ane ho nti se ba me de me fa ne se bia kasa na aba e bi se yenya am tutwede anya bibia ne de but ade be chi no
no kone bla no no akoka na akoye nsim bibli okone bla no akoka na akoye nsim bibli otimi okọ mesu mi trezi se me ko mu fia okọ mu sian ye de ofa ye ba na wonya ne ho ade akla na nya wo de a asemu a mo kan de anything uzu nim se me na akla na nete na ho ade ne de se ne eye den a ewo mitimi se meye enti pani wonim se Ghana ha abusuakuo bia ewo na mamre ne na mane etu ko ha omtimi ka cho se akla na nya oba oh omo de omo se gise me ya mamle enti amamre se gise okoye ne ho ade na mame musa se odini krom kasa no e kire no ba ne ba no a enye wo ho oh eye but se ono no akla ni ntimi nkasa me ho no ene ne ha me se ye nyina ye ti dem na me flakra kasa no no nti de me kan de e ba sa bi se wo me no ti no nti ba bi na me ti ba bi me no nyina na ti dan ba ko 3 years ni tama wonya enyinsen ye ne de no ono ti ni ba bi but wanyinsen ye ni week ni ma na osisa ne no manyina ba me fie se enti oyire no Sompa eduru ba bi a otimi kan krom kasa obra na wonya nwoye no ono wo ho no wonya kwa awoka onya kwa oka ni krom kasa na ada na wo de wansu aka ko no oba no atena afe baako ese kasa bia ye ko bra sensuo mame fomaduane mame no ana wo yire na ankyerɛ ana wa no waye wadweze unzua okay wan kyerɛ me na me so ma kasa force wan kyerɛ me me hunu se se de mu wo kumase ha na ha sante kasa ne yeka aye den akola na onyina ko bete enti ani kwa se na ka ogyina wi so ene oyire ne kora ako ya me de manku uze wono no uka asema de we obesi aka na koduru no wan sho ho so atambia ho so beka bi enti se me kan ye na nko se mate ebi ma bi ma simple ba no ka me ye frefreni enti de me pen me ye hu me uni se me na me si me hu me ni so ye frefreni se no kra wo ye frefreni na wo ba ye no metima ka cho se wanyema nya me no na nyem enti me mpe srimunu se me ne betena no me ka cho se me ne enyi wo ba bia e de na wo beka one hwe ka kire me but me uzo ye tani wo ye frefreni sebi enso ba ye me gitum ode asi se me no betena enti de entira me ba beka bibi se wo ye different yinti enu nti me hawo onye me ka me so ye frefreni wo ba ye na nka me mpe frefreni ana me mpe tani ene na tena ko ba me ka cho se me nimo ba bia enye me na me nyemo oko baby na chese wankasa wo ye wadwene se busuakuo bi owum bia no open mepe bi se me no me so me nya santini me ye bununi na de na me koka kire obi se ono so kasa eyeyi me ye bununi me nya santini o so yire ne de sai e friend afiana afiana poka pacho oye kokko pacho nye kokko no so onye tuntum fra po ya no mpe kokko omo ye kokko pacho we ne de wanyini o wanyini wanye small girls wanyini sanjefoni bi super ma kokko wanyini etu ka kire ababa wa ne se kasa na mode ka kire oba no onyai me si onyai akula ni sa nti onyai manka se onya ma me si onyai onya se odi ni krum kasa kire na eno de ye den na obeti kasa no but on family so me de ne nkire na kakra se me ne betima di nkomo wan kan chen se onyai fantafo kasa bia nchechire no esa word ne de me nyusu ko sa word ne do yusu pe be ma oba ne buafu se tani de dabi efisentafo na me no mo ye adwuma tisesi ano o mama mre no mama ne ne kire se wanyu oba ne ho ade so akoda no momfa ne ma nti da be na aboboboa ho ne nyina yakogya wo But you say the omono me free omono oman ka se me ye no ho de na that I was onu say wasisa no ma woko me free omono omo ka chenzo omo de omama mele mu de se obi wale a omo wale mu obi no de ne no ma ble na oba ne wale a onu so gina de ble no enti sa owo ba na ode beko ama nipa na fa kula no asemu de me nti bi da bize wu nim se wu kunu abetena wo bi no watena 3 years na obeka asemu dia ano odin me menti ase
se wo kasa asem no de a kire me tiesia wo munim se omode hye no owo ho se kokoba so mo fa akire bebusa se om badwo mo ba obeka sai Sompa FM data se ye ko ho no ye ko mo ho ye ko mo mo kasa omunim ba bi owo o ma ima na ye ko no so onim ba bi owo oni ba bi a me ba no enti se wo fa akire se wo sa abegye na firimo de a na ho ne de mente wase na che se kire no man kire wo ozi onim ba bi owo enim ba bi akola no wo ozi onim ba bi akola no wo enim ba bi a oba no but we nso se bisa obi aso onim ba bi owo obi se obi a ozi onim ba bi owo 2 months enti se wo mom na wontimi entina wale no wasesa ono ma de a akola ne de se wo mami hu no ebisa akola no mabɔ ne ho ka so so de ne koma be ma bia wo ba bia menso ka mabɔ no efise be ma kro no nim se obi na ahwe akola na be do this time ana se bi wonyem ya no so abusiani bia ma ho se oba be hwew ana ma hu kunu fufuru bia ewo me na me hwe wa kokun so wo ye so me na me hwe wa be see this time akola ne yale bibia me hu bia se oboa me eti ufi se sa adwini na wo timu dia de eso ye mame no no so na me so me ba no so de nya dia me jana mo nya dia eti esi a yemfa ne se na poka wayira eti tonkra fa fidiem se wo yira open no that is it onya me ribi mo so eja me ba na me fa se wo ba no maame sisi asa wo poba eti ba bi owo bia to ne nkra se wo mra Sompa ha na wuhia no afia me ba cho wo dia kula ni dwane ye no 2 months 1 week ni ti ba bi owo bia yi hu adi ne fa kula no bia na wo betima hwe no kura me nso me ka ho a kura no be kama e bi se wo frem akonta no ka kire ne se ensuo na wo beton dia hwe kula me nso me ba no ba wiase no man ka se ensuo na ton fa hwe no me ka se me de ni bi si ba bi ni ama no wato no ba ensuo de sebi e ya dwuma de bat enti me hwe me ba ne se de me pe enti ba bi owo bia bla Sompa na fa me ba ne bla na me hwe enti sa asem no wo mun nsem de ombeka ene wo ho me de me ni bibia ka kiro but ba bi owo bia wo no wabusia asem de mba ne ba akra no bia nim se me na me wo no papa wuye no me bo ho ka 10 million o ka chim se nyiska bia na data no abusia ni nim yanka se ska no wana giye wo ye yi no wa musa jim nsa bode 1 million e ma me se twia no wa enti anye se bia ma fofo me mfa ofo de se me ye na me ye me mo ska to aduane e to bibia edi me mfa ofo ska no de kwa abusia me ko ye yi enti ba bia wo bia pibla na fa me ba ne blame akra na enye obi aba ye me ba wonim se me ba onye me no obi anim se me no nete enti me sro so amefo ne ba bia obi a obi hu ma ayi o pese me chesi do siti akra ma kire a kire me en koye nim da o ye obi a o ititia ena 7 na ni ba ko nso ha no na ni ba ko ha no ana na no nso se chim kakra bi sa afia na poka obi a onimu no bia odi akla na dwane 2 months ni me on fleme me so me flele nko me ko na busiamfo a na da nsem o mo kan se bi me nsheda enti asienyi okay akola no tu ni din kama wo ajo ma tu ni din aye ni bibia o de to hwan me de to me maame tini wani abri me de to me maame mani dia breda me amehu me ka cho se me ho pa ewiase de se misitie no obunsa ebia na ntisa obia ne se du sitie na so ya adwuma ben me fitani peso hwo ban kama onti me hwe no ono wanya adwuma bia ebi wo pie 2 months no wo tete wo pie obi be hu nti dia na wo be ya wo de be hwa kula no ama kula na sinyi enti se wo na wo mo hwe ba ye de wo aye hwe ba ye hwe ba se bia wo na mo hwe ba ye fasi wo ye de hwe ba fasi wo wate timi se wo fa me ba okay baby akeka ko na hotro me ma ko ho ye musa production team ekwan ane modern bo mabo afa ho efa afia na poka ye so so am important ya na poka dia koda no ko ya asem ba musu granda kwa ba ye ja na asem wa hwehwe makosi say na poka asem yi odaro ma papa ya branchi odi asem me ba na ma me ni kamo na baso akasa yi pa because ensem a o ka no said ye menene nam ne said you see kan ensem no saa pepepe na o ka asem bi na ase enti ase no nipa beti ase na eden se o ka se oba no
ne krum kasa no meko share na konta no ne asole pani baako Methodist asole pani ye no asole pani permit insane ye no na me mbɔ na baso na me ndanase asole fo no mayi wodo atwe se tembi omutie na asem ne firi so mpa ba no nko ade wo mbetena bi nti asole pani ne etena mu ene eye beme ya konta na se oba ne nua bema no na no ka se o se on kase wonyan ne krum kasa no se eya on fa sante kasa no so frem won ka bi ntwere no na tambia na kasa na kwakoye frafra kasa no enti du bia on ka twi no na frafra no de dan a akola de oba na tete no oba na tete na akola no ben o mam na dan a obete frafra no enti eduru ba bia on fa twi ne bi nso nya den on ka ntwere no na nye ntokɔ se e bia won ne kuntokwa na me ko ne bra no hono no no so eno kra o ka sembi obisa me se ni nua ba no ene be me ne tie se asem si ya on ba ne hono mo na wono kra no nim se woni ni nua ba ne tie nti sa branti onu mum na yese wo hwehwe ni nua ba no e free sa papa yi hono na no me busa no nti sebe akoy bibi se wonim se oba na firifie kra no ekwan bi so no hunu na se mpanifo ka se bi se opani due ma chen so mente so hunu ya meche no na yakoho no several times na ade pa ewo mu ne se papa ne nkasa ye mu nyina no opese wo kire se papa yi time a one ne nua ba ne tie no amamre a yese obeye se ne yire no wa ma meye frafrafo nti se wa ma me ye ne je akwala no wonye papa we ba homfa mamre ni agro yes eni mo amane no yes nti me bisan se na se papa na ready kra no a ekwan ben na ye befa so a menuan ne nsa beka ne ba ana no we se waboa no ho de a yenka no ho na yenko slim na yenko tumpanimfo ho because ono no de na wo hwe se abra omu okumase ha sei no ono na ye pani wa ha enti nkoba ba be ye bibia asi ne so na nko no mom di kofie na mom se akodum pempenso bia ma oba no adwane afrifie dia ese asem ne nsem biem ese won panimfo sem wo islim ho no mo enti gise ono no mom kɔ ho because be bia kwa kuduru no ono de oya ano aye den yes akodum panimfo metie enti papa yin kasa yi mu no oye obi a wa na adwen se nani wo ne ba no ho be bia ne ba no won se bi kusibo mu kura no a opese oye den okɔ ho no mo enti ye pese ye ne no ye den ekwan be ne be den ye be fa so Sompa FM ana na wo twere me se ene ne obefre eslim ho no mo abusu ye pani na de abusu ye pani be ka no obema ya so aye den ati enti yeso ye twende ye abusu ye pani be ka okay enti de abusu ye pani be ka no ana blanche ye sakọ em se yakọ no be 3 times na abusu ye pani no se ye be friend se benya no se ye nya no ye fra na ba yo bia fa hello ye hwe abusu ye pani o se me kwa ye maburu enwumre be di tuo ye be di aburu abeche enti me kwa ye maburu enti be batambe wo se nika no ne be kire sa enti sebi won se dwuma wi so nipa ye ya che akwa ye bibi se papa na ntumi omu abusuan ntumi nkase se ya na se wayi nani ahye abusuan no muslim no ena wama number no so ye fra omu so ombedi abura beti enti okwa na abusuan pani wo hen fa so a up till now ye hu ba bia abusuan pani no na nkampese wafafun no me yetie na no gisem okay so hu ne meche no enti se be ya dance enti nana wo koso ko wani mu no mapusu abusuan pani number na ni nya no enti miguso de besi bia na be ma tifo aso atemeda ase okay ayasem kese papa nenso Asem Mpe Nipa na nkasa no de beba bia no etumi eyemre omna samwa Oforisuo be ma medase enche tifo ne ahwefo mo hwe TV so anu mo chinchini pinche abefo ntentan na ina friend say titan video no Facebook ni ade ado mo hwe no mo ya de pa YouTube no yeah mo ya de chifo no na yenchia Manitate fan club 1000 Belen James
ene o mo maka agye am nyina church obibia yehu o ma che ya mo yehu o mo Oforisuo hwe ye nwa ba ma Asem a wo kan ayadesua wo mpa wo se ye nya botre pa akomu a ke ba ma obia wo tie bia no ahu bebia se be oba ma sori a bebia se odefa Oforisuo hwe Asem wo ya Canada da opani uti ya Canada da so tie redo ba Oforisuo kwa kuya ni abusa pani twetwe komo pani pa memo akwa ba hello akati no won kwa kuya yentie o Oforisuo Asem wo anya asem bia ye betima gina akase ye bedane abusuakuo bi anase trap bi hello pani memo akwa ba ya frame of Osei Sompa TV Sompa FM ya hwehwe afia na poka unima afia na poka wakati no okay yes and try wo mu na poka na ne hwehwe no ba ma na nyina ho me kwa kwenti o apa wada o ma na nyina wa rebesin bi ada ma na nyina ho me wadidi wada Oforisuo yen fansua de me ane program we no se be fa no nko na nipa bi bete ne ho ase wa brabo ma be pepa adesua wo mpa ya trasa Asem wo so emprem bebre kwa kume ba ko tabodwem hello Sompa FM. Oh. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Afia na poka busu apeni na dum ne phone no. Could not be rich. Heka. Kwa kutu aso. Aveda menko. Wadaw. Abusu apeni ada. Oh. Menko. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call. Kwa kuyanko. Oforisuo aje fonte sa Asem oye pa. Opani a odo Asem bae. Ayese odo Asem abanene. Ya be cho kwan bi a obefa so abrabom na de wotie nso atie bi. Na obi ehu bebi a esese ofa. Oforisuo me ya oba bi ho no ma so ka sa wo de me fa se me ho re na mintimi Oforisuo me nko abrabo na ye bo na ye ne mai ebo nsa ho ne mema ebo nsa ho no enye afidie wesu ne ye be sati obi trap se obi amamra wo ye no ye begu no ye timi ngo bi awale asante wo kasa bi so kwa ban ma ye se ono oba tra free be ye bosome miensa kosi ni ai bosome nsia kona japade bipie mu a abaya sam kire se japade bipie mu oka ho bi batu ko asante amamre mu a na wo fa wo ba na wanya ne ho de na oba ne fa wachi a eko ba bi ebusa Asem pa twa nyanya bia wa yo oba ne ho de o se da bi wasem yetimi bogu opani tie sa Asem wo ye pa wo kasa no Oforisuo busa question bi se oba no do no Osiwo ototo no mama na menka Asem mecho enye no ma etoto mama ene friends e wodo oba obi betima toka asifia ma oba so no no question no obusa no o se wodo no ampa ba wo de odwi nyina kosi se o bibi ope bia metoto ma no se wo de aba be dan se wo pe oba ampa sabe makasa aboa kokokora no wo che ne ba no di mikasa na de bia no amane ni amamre de ye ne yete ye betowe ye woni pa bi wo a o ye sa trouble ya ye kan ampa eso ne besi na onya oba ne ho de eso ne na o miensa na se nan wono oba nete Asem bia nsi eye de na nko ade bibi se ekosi e wo kwa bi so Oforisuo kata cho be ma kan Asem bi so no oba ate empempi no ebi suban sa na tie de na so dodo na no oba ate na asumdue mkwa so a de oba ye no kwa na busu ante o kwa bi so asumdue na sesa papa
wone ne be fa so no anyame apata wo ka so ko ne ho ade ko na unya bi kura no ono akwa wo sika kra dai wotimi so e ma akoye yenwa be ma asama no wo ka no udo so na dru baabi edru baabi na o kire mu se ya na ema mienu bi wota afre wo mo ahon wan do so anko e na uka mfimfia nka ho no etekai memo ha onu obatre ofosu na se wuni sika na oba hu oba ma na kwamboni bi aso a se oba ma no ni sika kwa ne ma me sika kwa ba kwa jabra at the moment oba be hu se wo frefre oba yi ebi kwa onya kokora na na wahuri na wakota baabi ema wo hwade o Sompa FM na sa no ma no eyesa wo fi se wanya oba no me baby a ho no se wo ko fon so ni ade a wo se ma mienu bi otafa fo from no ovoso ma me ka sa se mo se me me be ma no wo bat ho ne wo konya wo ba fo from pempin no omo ni madwuma no wo behwe ne wa ya ne a che no na sitremu na one wo ba ne tifio na sesa bla tobo asem obi ene obetima twimi break it da bla wadawro ma ne kura ne beka ne ha bla wadawro ma wadawro ma ba ho so so bia okakoyi meka kwa na on hwa tiefo ntio bia meka kwa ebedu so edu na na se wo ba so dia no bia okako ne woni modwuma no wo bi na nim it is into so person choko me ayi abla tv friend you be me se me redro me tu sin free kuwait da Saddam Hussein dia meka na wana meka asaba to wa na se dia na hawa busa na team of ayomro kano anodi o what can I say eto ma me brende me points dem na put your points about how do so dey fa okay ofo so sem na mo fro ya na wo fro eti ba ma meka sem bi yenya ya mema ya ne enwa ma ya na ebo nsa ho kosu na wo ye no obema wo betimi aye de opeso ye bia ba na me tufu ama yenwa mema no binom se okwa bonten na se so be tafribodo a na wo tafra do wo fie no mesew asetra no enye kama because wo betimi nti na ye dai wo ye me ade bu na ntimi ofoso menye ebi mo ya ade a entempa na na ye dai ya yire wo mo ba bia nwusie fire bia no eja wo oba hu no me gidi ye so ne katwi ana mawo Sompa FM ana wo statement nse onfa ne kuro mu kasa hwe ma me kasa me cho obi akwa Jamaica onte patwa enso akwala no onyini se den a wonim se ne papani obi aware Germany ni wokoye no Germany no okwa no wanware na nko wonya pepa but kasa so Germany ni nete no be ma ne nte so ne na wo ayadanya akwa mse ne papani but sadie we ofoso ede na timi kofa problem ba ma bema oba timi sisa na no ma etama krade ne ko ho na menti ase mumi hwe no ma bi yo snaro na down na de hwapa o minwen ninsama na wo kan nyina ofoso ho me da se passe udo so na kwadru ba bi o ka so e ma mienu bi ta frɛ me ai dama bebi obi nante ya ana otehwe ye no ya na hotro nante boko otehwe no ye ne wadam ye di meka ne twam ento ba ha ne ye ne udi nkomo a ye na according to nya according from odi for man me de ne odi for ade a wo ye no ma men kasa na no ana I suffer bro ba na David asiwa okay I suffer bro wo wa na kasa ni wodam ya ko saba ma me kasa me da men sa me unse me moto se me mpenya atwo se wo pese ye nyan fa ye ho nya ya ye betima ye kama no tu me se kama no obi na saba ba ka kwa ye na ka kwa ye ya sale kasa kasa no go straight me wona ba cham sa me kasa me ko kwa ye ana osi ye what them ha odi for se nyon kwa na wa mi ni ba saba ma me kasa me asante wo kasa bi ye si ja tete ni ye dai enya hwani kama no tu we odi for them man made the point you bla me be me point no asem na da wono adesua kase wo mpa Sompa FM yenua ba men ne ba no onko ba bia owo ho
abusua na ye busa wo ne ade no e wo no ma bia me gidi ye se oba na kwobo amane se te sa ofoso de bia maka wo ye ba ma susuma wasem enkwa won senem ho no nkontan mo e bedu me bi wo de adakwa ups ha owra na eba no obebo charge e sha respect ko fom ade ye nwa ba ma ka se kasa kura no papa no obema no ma me ne kire no ono so fa ne krom kasa se wo so na akra na wo fie oso betimi de twi akire no ama na ye yie anna aburofu bebre besua twi wa oba nyo bia na de ne ba enti oba na ne tifie no ama wo ba ko no se ono di ne krom kasa ka oso so ka twi ada na wo de woni ne nkatwi oso nkire no sese wo ka obusa ne question bi so no oba no ho na di fo so oba na di fo oba ne nia but obi anu onunu no ho a osre ya me pesa me kan nya ne se ba bie ni wa nwu se fie jani papa question ba ya ne se wo de wo se oba ne kran po de ya di bibia be kan ho kran na ompe na de oba na wo pe oba no so question mark wo ho se trap na wo ko mu no yesi brefie na be ye ho amane ene amamre ye no ba Sompa ha na sa amane ene amamre no ye ntimi ntu sa amamre ne sa amane no entu nwu ha because asante yeso ye wo ya amamre wa ye kotu obi de agudi a na yeso de ne ye ne dai etu ba ha ne kura wo mu ne ye be ka kire wo eti se wo kwose wo ba pe na wo frɛ no na wo si ye frɛ no ho anwa na poka na wo so de akoso kwa kuma anu a aho anu atwibire kaka na wo hwewachi ofoso no hwewachi se sa amane ne amamre ho betimi ye wo bi ho no ma ye kan ampa obi ne obete sa trap no ye nyanyi mu wone ne tifiti na nkwalablem besi na oma wo enso nko ye sa amane no na no ohini ni so nkrofo bi firi ba bi ba so mbaje omo ba abramu ayedai omo de hye na wu to omo de hye na wu ne yire no amane no ne yire nda so wa awale anim ena one be ma afofura akwawo enti omo ba se omo de hye na wu ne still akora ne ye omo de hye na ya gwagu nim be ma no no oba no mi nu omo kra de akora ba bia so omo nyina ewu se wo kra sam no na ai na nya asem keto ano pa no ni nwa no wa na o ka sha chese ekosirem wono kura wotra na odi hu agro se wo beje ajet asi ha se wo ya awurade nyankopon okokrom ho a empanifo a wo krom no e kwa omde ne be fa so enti na wo se de ade na kodu ni de chese be man ifuro ka ko eduru bunum enti chese wo ba ha se de a e chese ye nyina ya boa no na wo boa no ho na ye nyina ya ko amane ne wo ho no wakwa na nsa kaneba ofoso yentimi ntran tu ajama buro nkamu se ye be krokra brant ye so nsa ba kaneba abramane wo no so pese ye boa ne de ordinance ma bana ye be boa no nemu mamane ne de yentimi ni na chima de yentu because aya disua tinam se adisua eti na no obi a wo tie yen se wo ye bia na ne oba bi te ho a amane ne amamre wonu twumu tan esesa wo ye because asante so yentimi ntu ye de ngu obi betu ye de egu a ye mpre eti na meka bibi hye ho se asat na no so no oba ho ne wonim strategy bi a mema ne bi afa ono oba na te na wode nsa ne sika kakra ko nwu abuso se o bako ye hunu nimu abokokoko wone ne betima so many years ukoka so bako ye hunu nimu ne papa no odi ne papa kura no obunere ebedu mwe bi obenya oba afoforo no na we aye dada satan no fo no hu ye na tiegu ituompe ni biem ana ye suade se trap bi a wona ne be sansa wona ne twempra bi ye ngu se ye titim ne mu hu ba bi a ukọ wutu anamọkọ se ho se du mwe bi na o sa wo ba me ne wu a ehun hihye metimi se wuntimi dia masa no opo ba bi atra na ha wo ba no kura ne be ka chewo ye nwa ba man waba e ma no mienu a ba man oba ne se wakore na yi su ne adad ukoshi oba bi no oprekratwe na oyɛ sa accident ni wahia eno na ba ma bi de ne phone ko ya o de ko ye shamina because da kakaka ho wo gya ne phone no to ho pɛ no oyɛ so ko dwale pɛ na ire be sache e ma so di manim phone mu no enya sam ketwa e ma o mu nim phone mu che mema totally enti ba ma na oba na wanya no
Sheshe mu kwa de was educated kakra. It will be run up here, be major and phone to a new ashaso. Messages. No one who calls no the echo. Masa Mamaka Samcho. Yana Mammy. So pa fefe panas or phone that no number be a freno, anopa, a freno, a freno, a numera, or bedas a friend, a massa, or crabacasa. Oh, crabs the number where pedewa, none go after us. It will maybe wa. Yen yashua. Yen yabeme. Sa course no, Mummy ho ye. Mema na sabin predo omo no mo de nem to omo kofabia. Na sabin predo so ma to omo ye fie basa no. E den na ma be ma obey esesa no ma de akra ne ko. Abre obi shote ne de ho asam ne na wo be miensa omo te ho. E de ntia. Na me no Kwagwano ni save the home first no. Mo e de nwa be ma wa be kana sem ampa opani ye mu abam. O pe wo ba. Wo statement ne say akola na oba na krampo de sese akra di via kan kwa mpeni biem ne mo oba na wo oba no so kwese mic won sese wo yansa na kra na be ye oba ye be ye ne dan e kwese o so ye bunu ni ona no so ye se be semu frafra ni me ba amane no ye oba bi wa obetima ye be nwie pe ya akra ni timi nya oba me say me ko baby na say ya jimi nantwie a ebi nantwie kwa na me fi say bia o nantwie no wudi fra santia na wodi sika mako say bi o ha sika ene confirm ne ade se ba kokura kemu a wono pani na wote sirem wo no o mama ne no ne o mama mere no hwe eye ade bia wo hwe wudi ho agro wo kura na wo je no ye list mistake wo bewu mbe how because your trouble bi ho ma say ni kurukura wu ni enye ne ho amane ne amamera na o fa ni kuru na chia na o sabe o kofa be ma o ne kura ni nyati mi wu etu opani ye hwia de se madaroma ye ntitim se we asantini enkwale we na wo ye pepeni amwala asantini dabi hwe mameka ye nwan ma wonafo okofa wonani bema owo sika woni sika enkora no ene dia wo de ko ba bi obedi fo because onrani ko ni krom no de sika kwa na enkora nka ho a ye mu ni so ye nipa e wo kwan bi so ba wo de enkora kwa no amfa sika ma o mo je ne few so enu te trouble bu a wokọ na wunnimu a na wokotomu a wanwe a wonte o maseda o se wokọ o mo se ye de ehu no se se o mo pekura no mo ba no on ba behwe na every wo enso no wo mo e wo amane na mamre na o mo kire no e wo kwan bi so okay enti e be se abusua no nso se be ye tu ko ai momone fo no ajama fo ne etu momone so fo e be se abusua no sa branch wa e bibi kura tia wo mo a wo be dwane ato ye sremu mumie hu asebie no de sika ne twitwa na yentrase abrantie pene ba amane ne amamre bi wo wa ye nyina yenka mom na yenhwe na abrantie sebe oya adwuma ne yehu because odo ne ba no opesa akura no de ni siye na so kwose mark bi wo ho ese wo ya ansa na ba ne dia eti ye be se busua no ofa ana busua pene yan hawo ye ni di wo bi atem ye sre yensa de yensa yem abrantie wa yemfum so kwa tia mo de hye na me se ba bi wo de afa no so ne kwa so a ye be ba mo chew ye ba mo na so a kesi ye bedi na chi na de amane ne bedi de ese ne de fata no ya ye na sebo no so hune ba na onye de a ne yesi wa ba yi se Sompa de yesi bibia e betima je no ye je ne kwa so ya babo ano na mum ye mfa emra enya adwuma ye mfa amane enya adwuma se de asante amane ye ntoto na se no ye so enkototo obi amane ase okay ofo so me da ase kwa bena bra sɛdeɛ nsɛm si kɔ deɛ ɛne bla yɛhyia yɛnnuanom sirimfoɔ a yɛntumi nsi mu pɛ nwa ɛna ɔmu ntena ho adenti na deɛ keka kɔi ne nantwie mmiɛnsa akɔmfamne sɛbe mprɛduasa ɔmo mfrɛ wo hɔ na deɛ sɛ bɛsɛ sɛ kɔ na busuakuo no ankasa Ghana yɛ dɔɔso enti wa susu se wuntimi to na ntwi akwamna nko da no so ba wura di mu de no wo so mo ba na wo amamre ne wo mane no betumi afolo a no mo follow bla wo ba wura di mu a bibia ni won mu a mo ye yesen kan kura nkyere wo mu wo so ba wura di ene mo ye o ba na geja wo mo on so on mama bebe adwuma wo tibi fo so ntu timi mpepa o pa pepa da o ntini maskakrai akonfirm 16 na ntwamie se na ntwe ye to bifiri na bai mi kasempa we ya brante otwe 7 products na ntwe ba ko beto ato kwamna mo mfrɛ wo o bra ma ni me mo ya
Any na blanty, onya akwana chi de ah se me nim se bia ukona se bia osrent so no meto so there mintumi che bra omunte so enye we nko a omunte so na omuso ma na toda omu ma no so gu hodmo a omunye kunu omunte so omu ma no so bo wuram ah je bu onzo omuso omunye kunu oh brandi ya men kasasa o catch up on so kawai masa uba tutuma kwati a ye ko enye kwati abi o na ko bi o enye tokwasem we di enye tokwasem se ne yese so omunte so na ntwem ye so mfonye baako omuno so omunte so na ro uye kusase ni onye bla ya o kwa hemfie bi o kromu ha na so ko gina ohina ni mu ha na se bi odwan a ya jo no kofo odwan bi a wafon ko gina ohina bi anim ene de wodi bone we woni bone aja sana abeti woni bone wo si oba odo no anu nata no ma wo eti se o mama ne no fu twam ana mi ana wo ka cho mo se o monte by force wa ene opusi wa ko se be bia na dabi asam na ba ne ye ka ona se wo so o monte so ne se se wa cho do ma kra men kase mimi no mark ana de won se mimi no ena me so ye me ye obi o ne de mimi no mu mark so for bro be o monte so se se kwamna se o monte so se bla chem do monte so nye mdasi bla bacho be bo no mo je confirm 16 on formula 5 na ntwe miensa on formula baako oboje nkrama miensa oboje baako ene ho bese de ka ne bo onye din sa apetesi su wo apetese kwa de ka ja ka ne bo onye cheda nye din ba bre me ntwe baako ne ntwe baako 60-70 million 60-70 million wada uruma omu hu ye mabo ni yesi bese bowuram bie omu didi edi dodo yenhwe ye nuanom mosifo kusasifo gurumafo ene adatrobe kaka hona omba wada santefo no ye nyina nye ayinhwe baako ya ye nyina nye sabinufo baako ya ekoba ne sena omu bowura edi mu a ye di ye bowura mu a ye di ne so si ye pe ye tabi ye baako dabi ye tikana ha ye nyina ne ti o mawe mu esrem ye the same Ghana sahwi the same Ghana ye nyina ne ti o mawe mu asase so ani ye nyina ye hye ye ho ne nyina kabom mimi fia metimu esemfo ho kusafo bi no mu na di agro ye ko hye kontom the same thing ye do ye ho nenso mamamle no ye sire wo mu emle komonim len Libya for krado o must sound mo Sabia law Libya for o must sound eni me mo de ho eti die pa ne ko bose chinchina mo ba de ba o mo ni ye ba be hia ye no mo hia na mo konyin ya ni ye de tabro we tabro kese pa abranti we ya sabi na pantan akika ko chemu ni kom kan sanya mo yo o ko nyanya ntwem yesa wo hene Problem. Okay. Ya otie ye pa na osia ontimi nwuram. Okay. Na oye frafrani wachirim. Na cha wachirim no. Kwaku nim bibi. Ye fa ne number ma production na ye fa no. Ye first studio la. Ye first studio la no enchirem. Enchirem na o chirem no ebabu abranti. Okay. Na ne enchirem no ebema abranti wonsere. Okay. Ye wo anka minni enfama ya makwabran to aso na ya intro ne number no ya fama production team na onchirem ne kwasem bebo apa because o mama mra ni amanne no se me producer no ano oden kakra kwabranti ya ene mencham ne besi eti sede asresem ebeba ne de ne ye gusu ase ye poma chew ye sere wo mu ene die kasa esremfo asantefo enfantefo anwafo ye nyina baako ana sabi obi bema no obadie ye mfani nwane enko babia what I say enu ti ne toda bema bi nyinse obabia o se oh me de wo de be kokora fa ne ko obi timi gya no ka branti yesu nyai maame no eni akwa ne emom nko ekwa bia so maame ne ba be hwa papa no because enye nani ade kye nya de sai kwado no nsi o ekire bi beba abofo be yale obi nyeska obi nyane papa abofo be nyino boko school obi nyane papa eti se buko ya sana
yes ye ne mu nwa ne mu enyenye mu a yes be dwane o de mu fa ko sire mo ba wura mu no yes ye mo wura bi equals to de pacho ye mo yes ye mo wura bi mo ma kwa yes ye mo wura bi because mo nyenim go amamle nti mo nyenim go dodo oko bole man boya e me go Emma. Oh, bra, amamla nti. Eto mo tete so. Ni mo wura mi ni bitima bo wura mi. So obema. Ko fa bi. O fa bi ajuska. O fa bi ajuska. On va men koy. Sompa na ne bone. David o fa bi aji ye newska. On va men koy. Nti nyawa ikobra ne ko tibra. Ye meka ye di ayi ne to so ne se na o ma dawroma. Ye nyina ye nipa. Ye wu a adaka mu ne ye ko. O mu makwan. Na ntwem yesa mo nye baako ebe kura na ko kura de kuna na ka be mana busa fafa half na obana busa fafa na aya de ko de ble mo yo enti ababawa no on fa abofra ne on fa ne maso wa ye be hwe kwan ye be fa so wa papa yi onya na chidie afia tango se afia hwanwa no opa onya na chidie na abofra nyini a wode ne beba onyi wode ne beba kromi ha abafo nyina ode baba kwamna brante ontimi ntina entwen omomodin no onhye sapom nsuo omomodin because say ye hwede enya no do odi aba ye guso enya obi a ofra bro tie oso be cheche nsem ye pe na mamla nsi ye tie mu wie na se wontimi a me de meka che so onna no mpa ono ani krom brofo na so kura o ha wo ye bruni wo firi bro tete enkura se wanchi on ka so ba wani bi mu o ti aka wante o bra nya se ne ba na wo pe enye ni ba sa enye no asem ne ko wa de no man ko ba wani bi opani se de wa ye ne di ne sa mamle ne o kana na mamle no betima ye amamle ye ke bra na ntwemi se o aje obi di obi achi ko ai barbam boy ko twempran odono wu kwamna wi ase didi kwa anwa o abrante na ni abere de o kana amamle ese wo no fo bi na uja na chinchina se woja wale no san ye ade wale dia e na nsi asi akwala no okay asana abrewatia ebebam no yakwa computer so adwadie emra komi bia bo mix 25G esa papa sa ye valley tip utimi fan ro utimi sa disappear face up mo din wunya no so ye valley king oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa usi krom ni fanum no be few energy drink yes also when the juice as a papa ne dia cha dia ba ni the real cha no be dalega e do bi ala le taste ya ba blood di da mo nyan no fa pafido on the show why you think it's a joke let me catch you kai mizo osan hene wa dia tum ba bia mizo no 5G mami na boku na doso ama mi hu pokura bobo ma hura som eye 5G samba ko pe abawiase now let's go off the on the show I think okay tumadie Asem Mpe Nipa pepen what's the pain na ya kan no krasem ko a ene ya kan no Asem Mpe Nipa dwumadie so na abrewatia ebam ewia ye behwe na ye ne enua frafrafo ni bi atwetwe enkomo ne ahwe amamre no ene amane na brantie giso ye ansana ne nsa aka no ba no eno so eye asem foforo kra enti ansana no abe herbal clinic Dr. Sompa, Dr. Sagro, the sickle cells doctor, Dr. Professor Abe. Na mamya be kokoya brintum. Na said you see echo yeno. Na nya briye papa habai ni mami enim habai. Na esa anse wade nu time enu bran ene enu hino ena esa yade ntino. Wakotete habai no aba. Na sabre kwa dia wanu awie. Amanfo bufa so
amanfo bufa so wo mo kɔ Dr. Professor Abe wo Abe Herbal Clinic se wo mo kɔ se wo ho yade na ni nyina ne se maame Abe no wontu agyan ma bronkam ni nyina ne se wo tu yade na se deku na prostate cancer no a kɔ maame Abe ho low sperm count no Abe wo hwɛ enam san yade bia Dr. Professor Abe betu ase na wo de ama hepatitis, diabetes, 3D malaria, whole heart no wo tu ase, fibroid no wo tu ase na bema wo de bo ani atata na tai no adwo de bi ema no mpesa na ani kasem ne ani gisem wo se maame Abe se bema se bema no esua wo de to nsam de nyoma bi tata ho a zero change na ye kase esa na ma no ani je ho Abe na e ka chem se na nwire me ka choza wo kira wo ye adwuma e wo tano so apatapa new site Abe Herbal Clinic na so ye ene ho na said your man for edi wo mo free yade mo no agye se wankasa no yade aka wato dem efie pi no e kira no ye e wo Dr. Professor Abe ho e kira wo ye adwuma e wo tano so apatapa yade bia mambo din bia no fa kodan Abe obesa yade na enwoma akonkan no atumi akonwuma so ama me ne wanse eye yade na nipa so benya wo na ye yade wu ye ko Dr. Professor Abe ho ne akogu yade animu ase wabra wo de bibiduro ebeka no de bibiduro atu yade no ase se wafom kwan na se na nwumere wo kira wo boa ho de a famai na fra Dr. Professor Abe ne ko sa ho yade 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 460208 turn us up at new site and a Dr. Professor Abe wo tu yade no asem ye kwawo ya dan dia ye signal cable Joa pa akofa dia bekumase na sa signal cable we na meda Joa pa wase papa abadum kumase abadum asante ye yanhia Joa pa dia ko manfo nyuma ahyehye o manfo fie eguso eche ni nyina ne se wo ya papa wo anyantie wo enunti na Joa pa wakofa signal cable wo dia beba kumase kropom ha na ebi esa santeman enyina ye konia koto signal cable dia eye kopa papa na wo tono na wo tew so na wo tono dudum krando a ka no wo di kwa kujaw ama na ye fe enya asebketo akran osime kan cho se 2.5 mm no se wo de connect air condition no a ebebo nyunyunyunyunyunu ama office ho aye nyunu wo ho aye nyunu na umpewei na upede signal cable no eba ye no emfiansia ni Ghana wada eno hwede ye Ghana fo agya tum na enkrafo ate so de temafo ate so da na nye dwo apaudi a ka meduru kumase ha eno nti no efie wura to signal cable wate letition to signal cable wate osenye cable no kwa no to duru ba bia transformer nyina woton bi na underground cable so oton bi sa na dwo apose men kan kyerɛw eno nti se wo pɛ wo ya papa ebeboa ama nkania no asoso de a eye signal cable na mekanfo na mede ama ene anwumere kumasi kropom Japan house woni MTN no ene di hwɛ animu sa na RCC taxi ranko ubenya signal cable a Joa pa akofa de aba no ebi ato kone kotobi said ye beya ufie no entumi enhye na meka cho se Ghana Standard Board agiatum sa na Energy Commission what the stamp no esiso timayam ama signal cable no amanfo nyina agiatum se wei ene woya esabre amanfo eto eno ntino se Energy Commission fo no ba na se duru ba bi na nya signal cable a wa hwe o ba hwehwe afiri mu wakwa bi so wo mo ba hwehwe aka cho se kopa signal cable eno ene beboa wo ama electricity bill na beba nyina no ebeba fofofofo na wo ho atowo eye kopa so ya fra Joa pa e wo ma we so wa bra ye kopa signal cable ne dia wo ya yefie na nyoma akonkai e dia mayen 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 yako Joa pa so ye ne koto signal cable na yefa enkodi adwuma eno na sabre o mafododo na atu ede eguso na eboa wo mo ama wo fie nkania asose chirin akoso mbo nkania beba wo fie a eye signal cable na nyanwire mekanfo na mede ama Dankeba complex ye konia kotu yade ase na danke se menkanche se sabre danke ba ye no efie pi no an wadie enu ntino amanfo wo ko dank
na watumi asa won yade no wo mu nyina ebotwi ne trada na wode wo ho akɔkyerɛ dɔkota pani na wakamfo de awurade ayɛ na wakamfo de dank eba complex wayɛ ɛno ti yɛ kɔ dank ya yɛ kɔ ne yakɔpɛ dank pro care no bi yesisi yade no ɛbɛtu ase ɛdiaman dank antima s in 3D madedi ye kutu ase dank extra kono romanticism sasabro no na meka no ebetu ase dank fight token no koko no etu ase obi a woyamatim etu ase fight token no eboa papa dank vino no etu koko ase amanyoma akonkaya mawo dank eba tonic no eduru ba bia wanum ato utumi tibi eni dank eba tonic na ebetumi aboa ama enyoma akonkan wasi stroke no akamwa to fom wabubu kura no a bemma utumi enwo ukonsia ni ayi wo de bokura no a ahodin bra na bomoa na enam sayade de dank kura tenete eno kura de wo de fa ne feature obetenete kura party number 2 na dank edi ni djuma yefra dank wa homatrofo we so na chena yenko ne kose ho yade bia wanti di kura no dank se fabra na so ye wo mfidi ankasa wo de ehwehwe yade no akira kwan na wodi aduro akan wo 0244 017556 0244-017556 and 0266-593330 0266-593330 Dank Eba Complex Pachi number 2 wafra se ochrankwano buketem babia wo Ghana mamu biadano yemra pachi number 2 ho na dank wodi nupano esa omanfo eyade na wodi asedano enso abedokota pani abrewatia Oforisuo bema yedasi yenchia me brother Mike yo no ewo UK wona me auntie efre no auntie age omo mfa dwumadie ni agronti ne me chia wono me na anwumre ba bi omo bia menyim se wonom ehwe ye dendenden na Oforisuo bema sa tribal marriage no eya na obi ani ho a wosi ho kwan na obi a obeye wadwen se ufra busua ba akomu ekoware anase wo kwa akobo abusua foforo mu se wo de ekomu sa yonkofa bi no wo se eniema bi wo ho a wo hu na wutimi hye no nso ansa na wasigina ye se ampa ba bi a mekɔ die ma ye krado se mekɔ anya sa na nne ukodi se enipa no ne kasa bi a wo kan ye ne siwe bi a wo sere kyerɛwo bia ne nante bi kura wa nante ama ne to wo so wo hwere nufu osisi wo kama no na wo se no nti wa fole di ama no nti no wo komu wa bla wonni mo hyehyeye ene amamre ne amane a ewo sa abusua ni mu a wo beto afom daachi amamre ne amane ohwe no empanyin se yenye dai wuntimi nsesa ne yento ntwene enti sa wo kɔ baabi a hu ho kwan ansa nananom kakasa bi se nyansafo ana se nyansani wo hwe no ansa na wode aso bebo fom se wo ba beto foundation esini dan no wo bubu hwe ka wo bebo ansa enya sa wote da se abra no ama wo kra so na baabi a wo kɔ nanu ane sa wo de wo kɔ abrante ne yenka no kra mfa nkyere no sa amamre ne amane na wo mo so onya no sa wanya ababa wo ne Nyankopɔn ya adom na obi ehu no ne na so wokyerɛ ka so okoye ne ho ade a wokyerɛ nyame ya adom a akwada na koye be ma foforo ne dia obi ni mo a obi kyerɛ ena sa nantwie ni sa yi na ya ka no so no enye nne ena ye ba beje nantwie ewo esiremu mama mremu se de e bia ware kwan so sitie na so okotwe mpena enwo hyehyɛ ya na wo ne obi wo korampo na se de enwo hyehyɛ tie na enye nne na nanu ma ya na ne aba be se ene mayi so eti sa wo kwa wa se wo nantwie no so no enye sa wo kwa akofo nantwie a omu de ni free Burkina na se ni je etuto mu aba ha be fidi omu 3 months na omu de komu koma yanka na se ya akese e to bi 50 million e bi 60 million kan kwa de 35 million nya na wom enso na e bi 50 million 60 million 70 million enyina wom no enye sa nantwie ni bia esirem nantwie bo onye den maybe am ka cho se me ko nya bi kro 1.5 etinya nantwie akese se encheye bese mfie miensa mfie na yasem na making enya ade ache but enene bo akosoro krampo na de ya netie ne se yi omra samoase omu wo ho na ne bo ne wo fom chance omu de be na omu de frinaji ni janso ba omu de kofa sa Burkina na omu de atiese mu wo esire mu ansa na aba ha senum entia omu ba ha senum omu be fidi omu ansa na omu do ma ba adwama nso aba beto nti na ya na ha ne bo eden no entia ho ne de amamle ya amane
amamle ya amamle amane so ya amane wontimi ma ka mem ha se nom na so ohene yire wo ba be wale me na wo fa ensama me ma mi sika kakra wo de be ma no na wo mfa ma e wo so de ma me ntoma ka wo mfa ma me papa nso so ntoma nso so a wo mfa ma ye nya ne ba bia asa eti ansa na wo kwa wale ayabusua foforo mu no won mamamle no mama ne ansa no wasi ugina ye na abrantie nyam se ofa ababa wana dufode asem nso ba wan hwe obefa na dufode also su kasa se na me ba na wasa meje no ewa na wokọ ye no wa misansa ansa na wo ye de wokọ okọ aware aye bisa na nanom sebi omu kasa omu kan ye no enye sebi no omu nim nyansa na se omonum na ye omu hene no omu titintin bibia be fi omonum ababia no omu ka wa misa na wa hu se de ne amasiti ansa na wasi gina ye esa obey ya ayi ho anwan mi refi ni din wo de be kọ no poka enu na akọ wie usei eti wo mre ne ho ase na se de aware foforo na se busua foforo mu bo mu aware asitie no eya na anigye wom eti mi de ne ma sonko bi ba ye no ebi ye anigye na ebi nso ye se entiase ya na nya adwuma ebi nso ne sa aka se ye na so amade asem abaye fa ma asem ne nto nchen be ma bi apement ne so oba ne ko hu ya wono hwehwe se ayi ne mu de eno ye fa nto nchen because oba wo twempena na ase ya already na kronfa ka wan shell enti sa obema na esa twempena fro wonim ebia wo ba no kran so no obetimi agya na sim enti so obo mienu miensa nyame ya adom na osuban ya obegya wo masi nchen no abehye okawa no aye se de se de fata ma enti ema na sam de yen fanto nchen na yen hwa asam pote no eni se kasa wo de akira kwada no eno ne problem de do ne hia no what you say sa wo kwa kofu obi a wo free kasa foforo mu ana sa abusua konfoforo mu a wo se da ache no sa kasa ya yekan eho beba asem a baabi a wo watena no eya wo sere no wonom ho no eya wonom tan ebi a ye wo mabufu ebi o wa mu hwe kasafoni television ibi ebi na asere sem bi kura wo ho wo sere wo no so na ye na hyi ebi akasa bi kura mpo okoso na wo wani agese akasa ye ekoso ide eye wano no si enye papa obehu na de ntawantawa ene ede yaudie ene ya na ebentin sa wo kwa busua foforo mu eya aware anase bi a empratwe a eya no abisam yesrem fo mamamre ene mama na enye ne enye wo asem nti ene ye beto oba mamre na to atwere amoma kwa kofa asantefo amamre obi aso ba bia wo fire eti ye kan sha brand and some rafom na ye hwa mo a ye betimi di aboa no si enyina wo se edi na chiko srem ho a ye be hwa kwan ye be fa so a ye nyina be ko na etime ede aboa nam de ma no sie no fo so be ma ye ntu akanfo ofo hwe esrem ho no kro we na ye ba akopɛ wontimi ko fa esrem ni de hye ebi ani sawo ne na wo why dey wo de akora ne ko akora na nya wo dia ebi asi adwuma mu ase ohini ni show yi so yi wonum empanyimfo be ma na wo fra busua ni mu no wa firi mu ene oba no so a wa firi mu no oba be ma ndi nka firi mu no wonim sa ware na mamre na twam ene ono so ba santeme mu ase num ene o sa be fa mpena foforo no ne be ma na wo wa ha be ma no so nim se bia wa wale kura mpa ma ni kunu awu anase ni kunu ti ase ana busuafo na ba se wo ba da wunti sa dia kwada no eye wonu mu nuom de hye na wawu dadaada no ne ba no fi se be ma we se no wa ma ya amamre ne amane Sompa FM anti be ma na wawu ne ba nto mo ba ba ji wo ma de de akọ yen ka no kura sante mem ase no mu a ya fa ye fododo ye fa kan fo fododo hwe ye program itu kete choti ase yam se 2 or 3 ne ba hasen ya ba kokora mpo ne ko wie wo court sebe ya anwuna ni nti no ma wo bent no e wasa be sesa nkwada ni nyina kwa wa bla me mama me ne kura hu o machira kwai ababa ba ko bai waso de esrem saa wone de wase wo toto nwula mu ama na dwo akwada no ne hyechi mo fa moto chesi no e ma wo mo frɛ eye community wo mo to wo mo so e ma wonom so eye esi kwa baba do ko duro kura na se wo no wonom kye ne saa de ne koye se wontimi mfa akwada ne nko na oba tanya ya che ne ba na ne ho plan se obetimi anya ne ba because oda wona enti ema no ne mema na ewa kan mema asenu mu nyina no yentu yafu ya ma ya yafododo e na afa so no yenhwe na ye sigina ye se bia ye de ye ho ekobata ebusuafo from say ya nwunafo say ye yi esremufo say ye de o obi asi kwan na emom
sheda wo mama mlesa de niam sitie ansa no wasi genya sadia da bia nsam wati se no ofo so beba me ka mena sisa brante omna no ho asamamla ne amanne ho no ye ntontwene ye behwe ne yedi nachi ne yaboa no se be ye betimi akoya amamla no agye banya sadia wo ye gidigini se wano mo twa won forget akwada ne ye betimi akasa anya ne dia de me di sia no. Okay. Asem na Ghana ha no abusua bia wo na mamre ene emu amane enu ti no obi ntumi enkototo obi amamne na mane ase debi na yenhwe ni sei Ghana ha de ntia ntokwantimi ma ha ne se ya ware afrafra Ghana ha asantini aware sremni aware mfantini ena ewurawura mu saa na yemusa kura se saa eduru baabi a amamre bi wo ho ni mu amane no bi wo ho a Ghana mamra so ka no sei Ghana mamra enso ka no sei eno so ya asem foforo da ho efrise se wo bi eno obi awo na bema no ankasa eya kani ya santini oba no na frisire maba ena bema no hu no ne ho ofe no ne nawo na bema bia no ware no wo firi mu no oba no so afiri mu emoja bai ena ma oba no wo ye eya santini no nanso amamre no kire se wankoyim amanne no a eya bema na wafiri mu no ne dia ebisi ha omabusuafo ba ha eno ti sabre no sedi omusi eka no ekwa bi so no omonka asanye oba no nemom no omusi amamra ne amane ewo mu no brabeye eya tie eno ti no yenka nkoanim pi adawuruma yesre wo mu sede ne odifo ka so omonte so no bia omo wo number wo gye a omo ntumi nte so se so bete dia ene toji wo mo a na abrante to bo ase wate ya de se wafo ba wahwe no ama watumi akwa wo so adi nkunim na ade akoda na to maame asa bere hu no ya de ya ne mmom no to bo ase de ya obehu ba no wate Asem Mpe Nipa de abedaye no 7 preduas asem na beto ya prozo se ya mfa soja fo mfa posifo ye mfa sekai ne twitwa ya anu ya ene de kokoka ti ya twodin na ye no etu anamon de ye behwe ne ajoba na ade amawo ye ntoboase na ye na abroti ya yenhwe na frafrani no ofre ye no yenhwe na ye no entwetwe nkomo kakra na ye musa omamamre ne amane no ne yenhwe abrantie ababa wan so aware pen na se wonware dade a die na sa abrantie eye ansana ne nsa aka no ba se waware pen de a emu asem nko onware ye so a ekwa bi so no ye ko na yakwa akutie no 3A Herbal Center what the 3A co capsules abadwa so Coco Master and American na wani so ayo visi wo posa wani ayo zo semeko no na chese abre eye Coco and eyesa eno na make sure say this 3A co capsules Coco Master and betumi aboa bema usisi eyo ya amaman adrasisi enim amasisi ne duru babia na eye wuja na se de si ya wuya no eye Koko ama maman abegirem na wo bibia da wo didi ekọ ne yemu kropo twedi apoabo na didi ko yemu ka hunu ze koko wo so koko no eyayade bia ano odin ye pa eno ti yenkodo 3A co capsules Coco Master na yemfa entu ye koko ase ba bia etu nuro ewo man kan na biada ubenya 3A Herbal Center ni nupa 3A co capsules Coco Master odi abadwa so no ebi ato ba bia etu nuro ewo Ghana mama bia okwa ubenya bi ato kolinaka ba dani heba Mr. Ebra ene happy dank ubenya bi ato na de tu koko ase 0546 107 107 0546 107 107 na yefa into ye koko ase ye konya kope bibia nom ye num bibi afa ye minim ye num bibi ewa ponto na se ayi yo no adofo beba
ayonko ebeba beja yen wa abra ye mama ye maame ye papa ewuo abra ya dofo bi afiri mu ye eye mizo mizo ene duru baabi a eboa ya kwenya nyina so 5G miza no so eboa operativo no so eboa ama yatumi asevo ya hoho enkofa animguase ma eye mizo ene 5G miza ene operativo no ene anwumre mekanfo na media mawo ewo wayiyo ene waponto no asem omanfo tuto no a ene mizo baye operativo ene 5G miza ebaye omo agiatum kama na waponto ahodo nyina da wode eto na omanfo se wudi mizo ene 5G miza no esevu odwumadi ahodo biase a omanfo dodo no enya bi ema kasakasa bia entumi ema yenkone ekoto bi niafa eni adwuma open dodo ato a ode wani HM ewo Sompa TV Sompa FM ubenya biato opabo no supermarket no ene performance konwa abomirem jibiko koton tesonfa so na fa osika gu botom umpewe na apedia he ye frewa homa trufo we so 0246 270 221 0246 270 221 mizo 5G miza operativo ena mekanfo na mede amount 21st clinic the sciatica expert na empi no ya na metaka chiro say sciatica ne yenom sciatica na nya eduru ayenom sciatica no yenom sciatica ne yade no sciatica ene yade no sa yade we entim yade eso sisi efa usirim wona kokomu akosi unase eno ne sciatica no ya papa na sciatica na kadodo no agudem ya maame no ya papa no bi atwa nananom sedo na sciatica na enka ne 21st ne konya maaye no sciatica no anhwe yi obeka so obi atoadu anase watie duru so sciatica no ya papa ya de bi efru tinwa no kosi unase ya de bi adokrowo na wontumi enko odwaso enko digwa na wontumi enko na wo man no 21st ne keze fa bedano obesaw yade ama nyoma akonkai ede amaw wode bibidro yawo ene sa yade yenko 21st ne kaso ye bia na yenko tu yade ase every say wo mo ba ye no Ghana for Aboagye wo mo so ne sa yonti no Ghana for chi wo mo tu mo no 50 branches ene wo man mu ha laboratory ne scan ni fidia hodo pino a massage no wode mo for fam ema mo yade no ase tu deku Kumasi wa washam overseas one Alpha Radio no ena ebe ho wo boase council quarters called Johnson ho ena wo Accra o East Legon oben America House no pe Dome tema kaso takwa di kofodu ankoko sunyani brekum wanchi tachiman kranza go so debi su jabo so 21st clinic was mini enunti omanfo emra na wo mesa won ho eyade 0540311311 0540311311 21st clinic the sciatica expert yakọ ne yakọ twetwe komo na enko yanim hwan okay Panipa otemeka Nipa jomitu kapa u problem okay nempom te say bako na motwe adom ani ahweyi ntino sompane akatu apenti no me ho ohene yere ne ho ye ohene yere ojane na aso se bowurezi omuno na sopo su kama sompane akatu apenti no obi ahome kama pani na wadawroma enwumre ya asem wutie na amamra ni amane a wo moye ma frafra awade ekoso no wadawroma obechirim sei na amaye de minimu no se me ka se me chire me nyina akora na ne problem no kwa no mo be wie kwa ne da so chire me ani atwa ne ti amaye e wo frafra fam na men pete mbisan se ayi oba no wa ware da no ware oba no wa ware pen pani betra se oso wa ware pen oni ni kunu na wo ho oni ni kunu na wo ho oso oni ni kunu na gyan ni kunu no ti ase ni kunu no ti ase na wo o se be ma no ti ase ana be ma na wo ye no ho ade no be ma no ni no ma no so o ma gye ana ongiye abrante we die ono koye oba no ho ade o ba kono de ono no ware ye no okay enyom de delta free ni wura no abrante ne transe okay
Ben akasemu no pani yentie o de onu no ware dada na onu no jaye no wose de woni ne ware dada no waye ne ho oyoba ne ho de waye ne ho ade oso waye ne ho ade sana mate de ba me na miniwa eti waye ne ho ade na oni ni ne wo no mo jaye a na onu numa no o man fa ma be ma kro no ware ne na eti o mu njaye enti woni ni wo ho na no wo a eye be ma na no ware na o mo jaye na ni numa na o man fa nko no eye onu no ba enti wu kwa nya de ba mawo eti se o mo fa ne ma no so oni ba ku no de ware jaye na ba ni numa no o man fa nko mo busiafo no si ya jaye enti wo ko wo ba bi a eye be ma na onu no ware ya o mo jaye no onu no ne ba enti se kobare se we so e de be ma no nyoma koma no oje ne be wo de kwa ni e be free be ma kuro na onu ne oba ne jaye no onu ne be ka se magi atum se numa no me pe me numa mo de bre me beji no mfa oba ne nko ene de ukoya ye de akura ne no oba ne nyina ba mo na se si ya no be ma na anya atum se se na yide kura fine wakoba adwaman wawo abakura opena de sa so me pe me sa de de no an no enti unu ba na oba na no ne da ye ne die wo de da cheche na no ne njai na uni hwe ho ukoya bia enyi na pani se koba ne se wan kasa wade no uja ya na kasa bai na ba santimem ha no na koda ya wo no enye wo hunsuo no ti woji ebe eye ebibire no dido no omoji na ba anya omunyina susu na yaji na bi wo ho no mope ente no woni ne ko na bia me fan so ko ne wo ye no ana o nikunu won ware ana ekobra se on pe bema no betima ye akura no ko ho ade no waje na ekobra se wo ware ba oni bema no ntentema ba omu ntem ana omu jai ba jai na omu jai na ntwie no man fa ma bema no no ne jai ye no nti oba bobojo ma no wo akura aye bema no ware ne dada na oye no ho ade oni ne nyento ko ba ate eye onu no ne ba na se ekobra ne se oba no so de bema ne jai ye no okọ ye ne be ma no so akọware foforo asa akọye oba ne ho ade a eno so be ye be ka ne sei se be ma de obetima ware 10 nyina se ohu ya obetima ware 10 so ware nchen kura na obetima ware aka ho oba na ontimi ware be ma minu enti se koba ne se oba no ware kura ena branti ko hu no eno one ne wo ya eno so eno no omukọ na oba no so ware be ma na ye wo mamre be betima ye na o gine ba aba ne de obetima gi free ni nsem ye se mi si ma waro wo so hu nwane mi so mi nu wawo enti sa mi no wo no mi be de gi me ba no kise mi ya akura no mamre na ma gi akura no edi ese de abrantie we onyina ni free so ne sanka ne ba no so wo mbu so oba ni ye so oba ne na oni ne pa na ware na omo jai na njai papa na wo kwa ye be medada na ono no wo shirem na wo ye ne ho ade no ono na abobo ne dwama e ne wo akora de ko ya ne de ba ma no na so oba no so de akora ni dwane bra brantie ye de nsusu so ne beba oba no do wo de ba no gubele ma we no kwa na enyi we no anya ye ne ho ade e na ono no ye ne ho ade dada menese sa baba wa no e de akora no ba na wode bre abrantie na ode ne tu kotena ba bia ensusu anso be ne be ba akola ne so endo no be ma na onu no jaye no onu so betima ka se wokobojo ma na onu ne wo ye nti akola no kura no mempe munkwa ye me no ma na me ye mam no mun ye mam no no oba be ma na mun fa akola ne nko be ma bi wo ho timi ka sa no anya so won ye se da je ne akola no ti so san ba ne chi okay eti we no de no se ebe wiem die dia je se be ma na te ase na wode ne wagere nyoma na wagere akola no to mu ko na be ma dada na ware ne no se o da bi de okoye ne kwa me kura me mpe biem ti be ma no oye no ho de okoma se no obetima ye me no ma ne de ma papa fo no mu de ma yi mama won ye mama no fa ne ba ne ne yere nkwa ene de ne susu ho okay na omo amamre no se agina twa miensa confirm be 20 na nyoma bi akeka ho omosre osrente so a ometumi atene so oko
because kwa bana nyoma na doso nyoma doso Oforisuo mesreo minu mienu yenyina o mana na emu ye we achopa omutito mu ne ma embra Ghana mbra nso ka bibi fa ho ya adom a ochira omuma no ho ofe ye behwe ho omuma no ho ofe okay nti omutito ne ma pani ti ko akoma to ye mu ate omutito ne ma sena sese na nwumre de wo kwan ba akopɛ abefa so ekwa na abefa so nse ye kona be ma no be gia tum dia de kese de amamre ne ko 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 say kwa ba ko pe na brantie wo yes brantie de gitum se mo fa nwoma mra na menye yi yazemu hello good evening Bajeso so me Thomas azubila kase si mo izamo yente o panipa papa so obano ko wale dia ko ba kuma se no ona ba na wo we no said you always say you're not for near what in the TV say can pinyo no atrese wa be chimp na no wo no de ba de na ba na nfi wa ade ne yampe wo fie o me to ko Geneva ana o ya mamra ma kusen fo no nti o wale nkwana ye no de no aba kuma se de wo asa de ko ne de ya ba ma na de okay hello good evening Majeso Pastor Samuel Abedi Wati Yakuka Sompa me yenti o panipa Oforisuo it was a gun and then just a sabi it stood a planet of jungle it's a planet of humanity so amamla also amamle it's a financial demona there's no funny you of Oforisuo because when you pastor no mama nso atatu so amamle it's not a court constitution and data constitution data I'm going to find out for okay and the friend will be more than ya and no man no not to be the over but not actually what the solution is I don't know what is that something on the way pasiasa if you comment come say you have your mama say I can come here other chat on the video so by Chris what you want here now come to send one call not to just one call on or then go na problem you let us on over the court or the court I want to get my court all money how about that so I'm let us get the no for family if you got some people feel like us I'm a contact from the review I know see okay enti medical can say ye call embranim so ade na mra no so ebeka say mano meka za asem ni sima ba akokora Ghana constitution so say na eka afasa asem we enso ehon hello Oforisuo ye kumaju Majeso panipa we unya ketwa isi de mi kata fi dun kora se yenti o panipa that is me opa osofu cabinet kanu akabe ya nko ti o munye ma no so me bu abante no yin ni tra para because okosire mo kampo na okoko no bu chade ni ma fe but no krasa ni ba no chato oso okwo mendai okoko no so omo de pentro akwa ni ba o de be ndi atwem dada ndi atwem ndi atwem obi aka jo so okwo di atwem ni oso okwo mendai Debi oso obi ayedai obi aka chim bra kasemu no omo se omo no omo timi ya akra ntantan odi agrokro mbeku no ozi o hu bi 2 times ya omo ye se onya akro ka cho se ye de petu atwitwa nanim ozi omo betuma kum no na akra no hu no na ensem fata akra na tantan omo no mama mlele ba se omo timi kun kra to twene e wo kwa mi so meso so da ya mitimi hu sa de no se ayi wo mani so sa akra ma wo na me se me no hello yes baby afrefre udin hello me pa cho me say amamre no hello me ti o baba me pa cho good evening o baba ma jo so dada me pa cho me say amamre no se da amamre ni ti no se nke se oyo bi ye nko ade oyo de yan ntimi nje afala no because ukose obeye ukokoji akwala na dise oye oba no ho ade ahudie no obeye na za asem na ye ka no mo na nche amokai enya de obetia ebi otia na nche be nan anan nsa so no won pinin nche sia na nche ni mbaje
So one who was an engineer and 9 dia. And you bet Yaji Afalano. That's a day man of point dia, obey Yaji. Now, Obi Pache, Edia, Yenpo, Edia, Yencha, Mamma, so any day, baby, so we see the meal, we are continuing. Mamma, it's your Yah, and hello. I jump a short to Minkade. Maminti or Papa? In Sadian, the Yasan and Cheno Koya, Naya Bon and Cheka Kraka, Nadia Mount. Nanchun, the idea of Bangwa, dear, and I did Bakumata so dear. In the Yaso Kukuru, like 70 million, 20 million, they are going to Nanchi, Nanchino, new board, and a war from an Namodi or Bangwa. I do. Aha. And a trading and trade. Hello? Hello. Baby, I'm free. If I don't free, Casafre. Casafre. Yet you. Ah, the one is what we only open it now. And then 9. And confirm it. What not in Taco. The take home, he took up not for. And the one is down, your way. Oh, yeah, Fafro. Hello? What's the matter? Would you maybe a free? I'm the evangelist for you watching. The same cassette born. Yenti evangelist. Oforisuo said they are branch and will hit you now. Ordinary, as soon as I know what most of our for. No, Donebano. As you see, I call your name, Combo. I call your name, Mona, Matabaya for but no, that's a mechanic. I'm ready to tell us a blue baby, so or minus one in Mra. Oh, yeah, you know, or Monshe, now, or Montotonia, Master, the Yombe Bunyam Kakra. Etinam li kaka say yemrano say nemrano so ebeka e dia fam abrante no dia kola ne to ne mame o tinani abre papa. Hello. Baby afrefre wudi. Hello. Yes, good evening. Maje so pani pa yenti o. I'm Pacho the Frank Kasida Santa. Yenti o. And I don't know program. Na yin kasa. Yo. Ani ora me fa sa akoya so atia one wabeja phone na ne kwaso a. From me, DJ me kasa free campo abuna e. Okay. Na only yen ya be manasam na wode aba hosifie na. And some all kind of things almost crown me kuma kwala na to atwene anasu se ni bi na no e hu asem na mo ka gu so e tro na wo ko tire mo so na e sire mo fo na mo ko ho no mo a de ri awon be si aye no na be tire do mo so be yaw e na nya se ko fa so no ka se ti ani ama no bo ko ko no be tuma tia abo friend be ni ni kwa mama me na answer wo tuma ko tia. And then as a track of us, I'll go the Yano, here the Bama. No, this is a depend to one, I'll say, yes, Obiano and Mamre. And I know all kinds of Ghana questions that the Obia Mamre and Piano. Now, I see them for them also would depend on Obia to the Mr. and one year, but don't brand once. Now, we drew so the inform at the Diamond to come into one year, but okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. There are some fancy passes. The patcho that's for no him. Media anchor. I don't trust me now. A canon one, Comuna or Mamma. Oh, yeah, you know, you're Ghana for the beer. Oh, yes, I remember. Maybe that you are you, Master. Any easy. Shafamu, I'm ready to cross. The Obani Beme, Danaba, Kubo, or Kradi, Mamma. Oh, chance in here. Oh, we're going to say, oh, but what? I will watch it. Ah, there be where you free. Next show. What the master needing friend and castle as a man can the boy. I want no dear now by your one was living class.
What you say? Mama, I'm just so dear down, Mamma, no one for money, and she has my bed. No more man, omo man also yes, and for me, man, for cocoa. Oh my. Hello. Hello, good evening. My just so last call, I baby, I'm free day. But because if you brought for draw, you're famous and for Asem Fofro. Yes, sir. Yet you. Let's have what you make. More program the yard, touch you, papa. Let on car and of a moon to the touch you, papa. Okay. Then come out, Samson. Then so many minutes to the minute you offer you where Borgano or for me free the in the book recruit. Okay. Yeah, you know, Mamre. But, Okoya Mamra. Could that's why Mamra, oh, what, no, oh, you're one day. But don't you opinion, sir? So, Jim, you know, like about Qua. Oh, Grammy, sir. You know, dear, Bakunia, Bakuna, can you know, Mamma in Antana, Grand Crania, oh, dear. Nasa, oh, nice way. Just autonomous. What? Now, we and one dear, fighting in Chimian, sir. We and one know to cry, Nina, oh, dear. Okay. Oh, you one who could give me Mamra, like about Qua. Grab in the day, who grab you do, Benjamin, to be a can near the Abush 40. A mamma then finish, what I say. Okay. And dear Selma, your mamma, dear, the horn, but then I only a bush for Becca. Now, I didn't say, oh, dear. Concept me what 10 years. Okay. A mamma, a young mamma, and Nimu Amani, no. And also some 24 cat was here to Tonase. Na ye busase Ghana mamran so ekasai. Ochna, ye be hwasem aka. Enti abrante kwa akoma to ye ma de ya no a ye ne obekọ ababa wani krumo na ye ne nabusuafo na kwa akohia ne ye hukwan ye befa so wate ka akoma to yem enti kobobo ho ye kokuru no so why odia ye bedi komo ofitiem why okay abrotia of also be my yancha bra Mike Hubert or UK also share program the power dia sena Kofi Amache and so send papa e kusa sini na ne maame so ya santini and so ne papa ntua bibia ma ne maame abusua nti sana what say etimide ne papa no family kwan so ana Kofi Amache say what the way for USA Grace what to say yakasa ye yadase Harriet Boateng so say matad ne for yadase abusua so wo how bia bomodern 0546 88 3287 0546 88 3287 and a 0243 58 another 58 78 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 Eja Usube my chief producer Edema Asem Mpe Nipa dwumade sie fa happy birthday and fa mama afia ya wono ewo swame enti ma afia megide esema afia yi ya mama afia ya swame bola ho bola kese no ho ne na wodenti no ye ma happy birthday nyankopon koso enhraw na onto wonkwanem emfa ema ma nkwatenten a ahoden ne apomudi wom da ne da watimi de atia Asem Mpe Nipa dwumade etimi ede aboye chidom mafia ye ma awoda panyame pa ne yesre ede amawo sanso na systematic ye nua be ma jowo no ankasa ne nua ba we de ne nua ba roots ya wono ewo rootica fashion ne sister no no ntene ye roots awoda nti roots nyame pa na yesre de ama onim de nyame de ama wo awode pempam ntade fefefe ne ya no apam bi de ama ye ananya nim de na to aso a efa di dwuma nyakopon koso ensure no toto anamo emfa ensiye we say free nua be ma systematic and DJ Bakope Yaw Osei Aboagye 93.1 Sompa TV the atwa no yewra Asenso David Sapon yewra Asenso David Sapon CEO ewo Isaiah 51 points ye no ewo asafo ye nua bema ya wono na owo apatrapa okunupa dane ni nua bema pa no nti no okunupa se ye nka ncho se nyankopon hira na adom ne kwatenti ahoden ne apomden wom na wosre ede ama onyankopon koso a enye wuchidomfo na oni wanim ewo baabi a obeye ana baabi a obekobia no wade ye onyinam no nyankopon enka wo ho abusia yes sorry so for so be mama pike em so aye crowd okay yes what they call House of Faith Ministry omo ene di nyame asemo emu ehwampa ede ebro na omo wie so a man pike nwom papa krache
ono ene bebo nwom ede ama wadeda na ade chia oman ne yadubu ache senior so abesom na ode machi dwumadie no enso aba Oforisuo Aboagye mene mapamfo yeko long time Nyamia